Hello. Zingkal pa. Dam kim chia theo mu. Praise and worship kipan mai na. Thu giác sak ding Paul khat. Tu ying sang sumpi don nam ding na. Sumpiong don sak ding na. Paul pi panina. Upate hidi. Tu khit chiang ina. Tu ying sang ordination service om dia mena. Sia te pek ma ina. Pon tual pi asil. Ang po sia te pek ma. Praise and worship aman mai na hi pang lama. No. Ong pai chen na di na. A thay lâu tế dông, ám nai lâu tế ông nên là kỳ ghen khôn lèo chín chị. Tua tế ghê lòng ra sẵn nuông mình ngay. Đúng đâm ấy. Hello. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Idamia. Imut suak lai mo. Suak non sam ke mo. Chidam nang pia to pan min chan nang ata hen. Amen. Dunia ma to ki ni pini siang thua ma min phat thei ding ama pa to thei ding ina. To pan chidam saka ong mai tai sak hiu hiu. To pa to khat ve khut beng je phot ni. Hallelujah. 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 Ibek pin to pa sa tang na to ding to ni. Hiểm ái làm dòng tụt na tam piong lại mà tu ni chang dong to pan tu phang piai na lấy vượt pang lam to nin phual panang dom to hi chang lam sang to pa hi to pa pa toy zia zia đi hiang amen Amen. amen Amen. amen Amen. zu le va bang kam wala vak va ya kom lai na i na nong zong kheta tua i na ne i na to i na si san tong tan khia jesu hi amen tôi pa tôi sẽ diễn nhá. Tua xin chu su leng mo tua liam xin chu. Thế bạc lô sẽ lung mô tê hi Su lê pha bằng găng na la Bằng na ai hôm la In na in hông dô khét ta Thân là say la lôn kỳ A đi lôm xem qua tổ Vang lian tô ba bin phát thi Santa tu pa ai din hoi na e in na tu sang kei leng mo in na tu sang kei leng mo bang iswag ting ya tu pa in na lian in sang na e su na ba bang kam mo la phak vai ai hong in na in nong so in na in nong so Hãy subscribe Lungdam in Jubilee e lâu bằng áo quần tô pa e din hoi le quăng na say la long king a ki lom sen qua tô vang lian tô pa min pa ti toa se long một bề tu na hong dong sang ta tô
Hãy subscribe cho
hôn kita kizo Suan te tung suan tang na la sa kalai Tua hi ke ang suan ta sa Tua hi ke ka lungdam na Tua sa san ni ka hau na le ka dam na hi Tua hi ka sa te na Tua hi hong la hong yang sa Tua sa san ni mi ni mi siang cho hong tang sa Siang cho tăng sa Một năm bắt đi ta na Leo na pan so na Leo na pan lưng nong na So tam na nga tam e So na pan tam na So na pan hau na Còn thật là mà tu nô so na la ka sa Toa hi cây ang soa ka sa Toa hi cây ka lung dam na San ni ka hau na le ka dam na hi Toa hi ka ki sa te na Toa hi hong la hong yang sa Toa si san ni mi ni ni siang cho hong tang sa Ni dang in sa ta ken na Pol sian na thong sung na La me nei lâu lung ne wi Okay ka hong hagi Tui man pa si san to Hong kita kizo Suan nam le tung suan tam na la sa kalai Tua hi ke ang suan ta sa Tua hi ke ka lungdam na Tua si san ni ka hau na le ka dam na hi Tua hi ka ki sa te na Tua hi hong la mong yang sa Tua si san nin mi ding mi siam cho hong tang sa Now we're not down, not so fun. Hong Lian, Hong Dahi, Hang Sen Na, Quan Len Na Ba. Hey, Hong Hong So Qua Si In, Chung Na Bao Na Tinh Bê So. Tu Nô San Ha In, Sa Tan Lưng Mơ Quan So Na Môi Kết Cà Bồ. Tua Hi Kê Ang Soan Sa, Tua Hi Kê Ka Lung Dam Na, Tua Sa San Ni Ka Hau Na Le Ka Dam Na Hi. Tua hi ka ki sa te na Tua hi hong la hong yang sa Tua si san nit mi ni mi siang cho hong tang sa Mo na ban ti ta na Lel na ban so na Lung hang na ban lung nom na So tam na nga tang e So na ban ta na So na ban hau na Ka kan la man tu no so na la ka sa Tua hi ke ang soan ta sa Tua hi ke ka lungdam na Tua si san ni ka hau na le ka dam na hi Tua hi ka ki sa te na Tua hi hong la hong yang sa Tua si san ni mi ding mi siang cho hong tang sa Tua hi ke ang soan ta sa Tua hi ke ka lungdam na Tua si san ni ka hau na le ka dam na hi Tua hi ka ki sa te na Tua hi hong la hong yang sa Tua si san ni mi ding mi siang cho hong tang sa Tua hi ke ang soan ta sa Tua hi ke ka lungdam na Tua si san ni ka hau na le ka dam na hi Tua hi ka ki sa te na Tua hi hong la hong yang sa Tua si san ni mi ding mi siang cho hong tang sa Ni dang in sa tan em na Pol sian na thong sung a La men nei lo lung ne wi Okay ta om ha mi Tui man pa si sang to Kay ho
hồng cái tan thiên dầu Soan tâm thế tung soan tàng na la sa và la Toa hi kê ông soan sắc Toa hi kê cái lungdam na Toa sắc cái hawh na lê cái đam na hi Toa hi ca sắc thế na Toa hi hồng la hồng yang sa Toa soan mi đi cái xiang câu hồng tam la Hey!
Lungdam ngay to pa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To pa hoy. Oh, to pa hoy. To pa lian hi. Pati ang kilom ma beki amen. Hallelujah. Praise God. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen. Lungdam shoe motopa. Lungdam ngay motopa. Lungdam ngay topa. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Amen, amen. Ahoy topa nahi. Pati na kilom hitopa. Kristo'y na kaya hita. Asyanto na kaya hita. Oh, hallelujah. Kinhoy na kasong na iking topa. Kinpan na kasong na iking topa. Isong amahoy na tohong tuami. Akidim nun ta na hong piyahi. Akidim nun ta na hong piyahi. Akidim nun ta na hong piyahi. Adim len nun ta na. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lungdam mong topa. Hallelujah. Amen. Khát dâng cả nấy lâu Jesus Christ hơi na có pin ama phanga dik asimin ka leu hi ô tu in sông hơi na cả nấy lâu ka hi na zo Michael kahi Chris va siam cho Chris va la hoi kahi lel hi Chris oi nai hai thai men Chris oi na ke ya hi ta siam cho na ke ya hi ta Siang châu na hơi naกันให้เราฮีทรงอามาเสียงchâuอินนาหอนปมตาบีอาเมนอามานาเตกะเสมเจตาก็ไปเจตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ไปเจตาคริสต์มานุตาอามาบังอีKristo'y na kaya hita, hallelujah. Kristo'y na kaya hita, asyanto na kaya hita, ahina honte sa. Hihisang kami ni Laude, hallelujah. Tuna Laude ka na ilaw, praise the Lord. Yeah. Tuna Laude ka na ilaw, ahwang Kristo'y nale siyang châu na kaya hita kay mama kakiet siyang kay mama kakiet
xiang châu na hoi na hi song aman siang trôi nong phong aman xiang châu in na apai na apai chei ta amen. Whoa, praise the Lord. amanate kasem chei ta apai na apai chei ta Chris vang anung ta amba bangin Chris oi na ai ta praise the Lord. Chris oi na ke ya ahita asyam chona ke ya ahita ahina hon nei sata hon bomba tu na lao ding ka nei non lo ahuanga muang i ka o Chris oi na le siam châu na ke ya ahita Chris oi na te ahita. Chris oi na ke ya Hi sang kum lao te. Ke ya di lao na ni wang wang ke. ke ya Whoa, 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 whoa. Amen. ahina Hallelujah. nei sang Amen. bom ta Tu na lao ni ka nei lo. tu na lao ding ka nei non lo ahuanga muang i ka o Chris oi na le siam châu na ke ahita Hi sang kum lao te. Asian to na e ai tahi. Amen Chris oi na e ai tahi. Amen Chris oi na e ai tahi. Amen Hallelujah. Akitim len nun ta na to pan pekin zo hi. Amen Lao na teng veng ta. Amen Nan na teng veng ta. Amen Lung kham na teng veng ta. Amen Hallelujah. To to papa to khape khupe ong sia sia ji. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Chris oi na ke ya ahita asian to na ke ya ahita ahina ahong nei saka ahong punta tu na lao di ka nei nolo ahuanga muang i ka ong Chris oi na le siam to na ke ahita Ibig pin kulam ton kape patoy lani Chris oi na Chris oi na ke ahita Amen Asiam to na ke ahita ahina ahong nei saka ahong punta tu na lao ding ka nei non lo ahuanga muang i ka ong Chris oi na le siam to na ke ahita Lung sim khem pe to kape lai Whoa Chris oi na ke ahita asiam to na ke ahita ahina ahong nei saka ahong punta tu na lao ding ka nei non lo
lungdam ngai to pa nong pi na te hangin lungdam mung Amen. nong he pi na to pa ko te din kiching luai Amen. nong ina ko te din kiching luai to pa Amen. hallelujah akidim nun tanang pe to pa nang anai Amen. doi mang pai le sesak ding begdung pai turin to pa ko teng nung tasak nang mahite to pa Amen. akidim nun tanang pe to pa nang mahite Amen. nong pina te telungay to pa Amen. nong pina o te sao ngay to pa Amen. tuaten kakang muang sakito pa tuaten kalungtay sakito pa tuato pa ng makong patoy hi tuato pa kami batang kupenong siyasyalani hallelujah amen hallelujah praise the Lord lungdam ngay to pa lungdam ngay to pa lungdam ngay to pa lungdam ngay to pa oh 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 amen 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 hallelujah amen 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 hey 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 amen amen hallelujah praise the Lord kana ilhaun kempe to panang mazia man makaitain Amen. Jesus minto kong kia puito ba kapsiano Amen. de pin khut peng sia sia tukin ni Hallelujah. Hallelujah. No misaya le lomte. To pangampi na hangin nuam hi. Amen. Amen. Tunia ma talking ni siang to pana biak na te to pangampi. Hallelujah. Hallelujah. Lungdam hiang. To pangampi na lungdam hiang. Amen. Ipoy sung no misaya le nuam mata. Into ni chang dong to pan tu phang pia ma hoi na tong zem akidim nun ta nang guan to pai manin to pan min than na nga ta hen tuina I hun tia pan in pai di hanga ordination piang na hunai zong Jubilee hunai zong ina I hun tia pan in pai nom hiang in tuina sia te upate ina mun lang na hi di nga to sung ina ami pite adai thei pen ina om di hiang
itai nau te zong tua sung ina kem ni in tuina sia te upate ai zong ina Jubilee lam to kisai vai hem pe sia te makai na to mulang na hi di hi aguk veina ZBCA khom pi tuni ni pi ni jing sang itopa Jesu thoking ni jing sangina itopa beding pai din le ama mai pha zong dinga ong pai mi khem pe tu jing sangina ilung sim te suak ta takina itopa be khomina I HUNTE ki panding hi hang china topa min to ong zoning tu jing sang I HUN pen Jubilee HUNPI himasadinga to khit chiang ina han thot na huni dinga to khit takte siam pi zapiang na huni dinga to khit takte pan mun len thakte kiap na tua teng bang hidei mana na to alang khata kham le alang khat na si tun la na he yun chi ong gen masanuaming. We have special guest this morning, and would you please
Join me to welcome a city council member of Bowling Green, Lida and her family. Would you please stand up, and we would like to welcome you. Lungdam hi Bowling Green panina ai pau le kong si lam panina pan mon nei sia pi nu Lydia le ain pite tu yang sangina I Jubilee te ai zongina I poi te ong wap te ai manina nak pi takina Lungdam hi. Thank you so much for your attending to our service. Tuina Jubilee hun ki pan hi pa dinga mi pite dingina Jubilee Reverend Suan Mung tu ya ki phum zo kum som thum chinna Peer Jubilee tunina ding ivek pina dingina Jubilee kum som thum chinna dak san na som thum ve san na hun hi ding hi. Would you please stand up? Dak san ding te ivek pina tuking ni tuina Jubilee latte mel kila na hun hidinga ZBCA-6 Reverend Pau Khan Khayina mel kila na ong nei sakdina to pamin to samni Aile Jubilee service ki pantohina tung tonina masai na mel kila na bolni in happy na to ama win kwan tengah na khat vei ma ya bang pai phi mai di bo happy na to tem chi khat phul ben na to pa toy lai di ni ei Adiakin tutugina Reverend Suan Mung siya mung PE Jubilee bol na Peer Jubilee au pa kol pi panina panangong pai thei manin atuam velin khale ama khut lam sakina khut ben to pa toy lai di ni tunia Jubilee poi pi to pa jesuan palagum pa san na tung to na chepte na kamal dangin geni chileng Jesu to mo poi bol na kitui phum na ala Reverend Suan mungina kum som tum chin na Peer Jubilee ong lai manin ama khatve khu to lamin la khu to pa toy lai di ni ama na sep na lo chin na ding ina ave taka thungenin ma pangin tate asuka to wa kemin to pa na sep na ata pa lo chin na ding ina ma pangahi Sianu numani khut lamen la
ป้าตัวนับเป็นแล้วนี่ก็เจียงอินะตัวปานะเสพนาสงให้บังอามุยบุตรเทดดิ้งอินสิงคโปร์อากิปันนาเก็บอามาไกฮีสังกัมนูวุงคุณลาเมนะป้าตัวนับเป็นแล้วดีนี่ปัสยันทุปาตุนีนาตาเตตัวปานะทุพังเปียสักตาเตตุนีนาอปาจูบิลีนียตาเตจงกิมดิมเดมันองเทมันนะตาเต็งเข้มคุณลาเมนลาคุณเป็นตัวป้าตัวแล้วดีนี่คุณลามวูนักปีตักนักเป็นลุงดามังอินจูบิลีจีเป็นอิปุยปาเตหุนหลายด้านหิเลตรงจีนาฮีตัวนี้นะปัสยันมินโตลุงดำตักินตัวป้านังมาตุงกะลุงดำเฮจีนาอิมันินปัสยันอลุงกิมมามาดิงลาเมนิงไททานิกเทมโบบอลเตอินตุลขันเลจักวเลสอมเลนิกุมินเทมโบเอเบรลคาสอมเลนินินโซวาสอมเลลีนีเอเบรลคาอินะองจังอินตัวป้าตุงลุงดำโกโลขาอินปัสยันนังอนิเทมโบตุมสักโจเกนเตอจิเตนี่เบกเทมโบจังอินมีตุเลจังอาเลสอมเลนินสีโลอินลุงดำโกโลนาอีอากามเสียถวยดานกิมูฮีตัวนี้นาเสียปาอินตัวป้าอมปีนาโตกุมซอมทุมตัวป้าตัวอากิปุมขัดนาจูบิลีปอยพิมคามเทมันินอีลุงดามาตัวนี้เป็นลุงดำนี่ฮีจิตัวป้าเป็นตัวปลากนัวมังลุงดำเอนั่นตัวกิกโวเล่ตุยนะจูบิลีละปาอินเตกปอลปีปาสตาปาฮีเรเวนซัมส่วนมุงินะทุกเกนนะองในดิ่งฮีอามาสเปนินะฮิบังเงินะหุ่นหอยงเปียอินจูบิลีองละสักอิตาปาตงะลุงดำนากงมาสาอิงอันนี้นะอะ ZBCA เตนะฮิคอมปีตกิตัวกินหุ่นองเปียอินะองจังสักเทอหิมันนะ ZBCA เข้มเปียวเตตุงมาไกเตเล ZBCA ปอลปีเข้มเปียวเตตุงะนักปิดะลุงดำองเกาอิงตักเจียงอินะกับปอลปี ZCC อินะจงองบอลสกินะฮิบังหุนผ้าองเปียกนาเตตุงะลุงดำอิงจิอามาสานะลุงดำองเกามาสาอิงตักเจียงอินะพาวปอยหัวสนะกับก้อยหินะตัวอหิเทเลต้มจิกขัดอากิลักเทียมองละสักแล้วจนตัวตุงต้อนนี่นะแนวจิกองแกนนอมเองอินตัวขัดจักว่าสอมยัดเละงากุมินดิเซมบาค่าอินะเปียงทักินตัวมาอินะเป็นกันแนวว่ากิปันอินะตะปีดอตุยภูมิทรงปันอินะขังเขียอินซันเนสคูลเตกะอินะเกยละเกยเหมาะในเรากิสขาอินกะอมฮีกุมองจิงโตอินะกุมซ้อมนันนี่ของอาจินตักเจียงอินแนวจิขัดกิตังวาลตัวนูกันนูน่ะกิตุยภูมิตาอินนักกุมจิงตาฮีองจีฮีไอห้างกิตุยภูมิเป็นอุดนายเราหิงห้างเป็นกุมจินโตกิตุยภูมิดิ่งเป็นไงสุนเทเราหิงรอมอาเลียนทุมอเนวซ้อมและขัดสุงะมีเข้มเปียวอากิบังเงินเหมาะเจ็ดว่าปัสยันไม้พระอ่างขัดสุงอมเราฮีจีนาตุงโตนี่นะเหมาะในมีอหิลำกิพอกินะเกลเกยตัวปานะกำมนาปนินองกมจิกระเตลตักเจียงอินรอมอเลียนงาตุงโตนี่นะเปลี่ยนทักนางอินกิตุยพุ่มดิ่งเป็นตุลขัดจักว่าซ้อมยัดและกุกจันวริคานี่ขัดนี้นะสวัยเซนตุยพุ่มปอลปีลุยกิตุยพุ่มนาในอินเรเวนกินข้อกามตุยพุ่มเสียปานะองตุยพุ่มฮีตุยนะจงเสียกินข้อกามีอัตตาอัตุเตจงฮิสนะองกิเฮลเทลายอหิมันนะตัวจงอามาตุงะลุงดำกะเกาฮีตัวปนินะเต้าป้าสับนาเป็นซ้อมเกียรติเกียรติก็มีนะไฮสคูลตันซ้อมกำมันขิดตักเจียงอินกอลกำสังคักตกิตัวกะหิมันินฮิบันก็อมดิ่งอุลวินะปัสยันสับนาโอมาเตสอาเลียนกุกอันเอวซ้อมชุมเลทุมะปัสยันกำเละอามาดิ่งนันจงมาซาอุนนัจันวาเละตัวนาเข้มปะกงเป็ดหัวดิ่งฮีจีนาตุงโตนี่นะกอลกำสังตังกิขากตักเจียงอินะอินเดียบไปอินเดียลายเสียงเราสังพกะอิงไฮสคูลกะกะลายอินะจงกะกะปี
กสังกะปิลอมเตจงตัวนี้นะองไปเทอหิมันนักพิณกลุงดำปูเปาตุงอาจงตอปันทฟังเปียกสักตาเห็นตัวกะกะมาสักนาอะไรเสียงเท่าสังอาจงกะกะปิSIBBC อินเดียเป็นยะลอมเตขัดจงอมลายอหิมันนี่นะตัวจงตอปันทุพาหงเปียนุกิมุสักตอลายอหิมันตัวจงตอปัดลุงดำกะเกาฮีมาจงตอปันทฟังเปียกสักตาเห็นสอมยัดเล็กกว่าก็มีนะความประตูเราไปอินะสิมิสาขัดกำมันขิดตักเจียงอินกำห้อยเหล่านาโตเสียเต็นจะสักกิตักเจียงอินะไปเจ้ากิ้งนอนเราอินะสอมกว่ากุมตักเจียงอินะกางปวกปีมานิปูลทีโอโลจิคอลเลจอินเดียวักอินสอมกว่าเลนิตันกุมนี่กะขิดตักเจียงอินสอมกว่าเลนิสอมกว่าเลลีกิกาลจังกง EBS เสียจึงเลยสังวักตัวอินะสอมกว่าเลลีตักเจียงอินะบีเดชนะเจ้าตัวอิงสมกว่าเล็กลีก็จะขิดตักเจียงนะสิงคโปร์ละว่าไปอิน Theological Center for Asia จีน่ะสิงคโปร์ละ MA in Bible Mission สมกว่าเล็กอินะน่าจะตัวอิงอินลำเจียกีกินสมกว่าเล็กเกียรติตักเจียงนะ Union Theological Seminary จีน่ะฟิลิปปินส์มะนิลาดีมิน Doctor Ministry วักอินะสมกว่าเล็กกว่าตันวักอินะวีซ่าก็งะตักเจียงนะฮิลามาไปอินฮิลามาอมสวกหิงจิขัดตัวจงของปุลักอิงสมกว่าเล็กกว่าดิเซมข้าสมนิเลกียดอินะจวยเสกตุงกุมตูนี่ปันินะกุมตูนี่กิกาลเป็นเท็กซัสสเตียโคโลราโดสเตียอมินะเดนวาอมินะตักเจียงสมนิเลนี่ปันินะสมนิปันินะกุมตูนี่เลนี่ปันินะกุมตูนี่เลลีกิกาลเป็นไบรอันคอลเลจสเตชันเท็กซัสอมินะเดนวาเป็นซูซิเซมกุมนี้ตักเจียงอินะเท็กซัสส่งซูซิมาลักกี้กับอภัยหินะตูนี่เลลีตักเจียงอินะฮิลามะฮิโบลิงกินะใส่ซูซิใส่ขัดลาอินตัวโตอภัยสวกฮิสันตูนี่เลลีโนเวมบาข้าอันตุงฮิอินโจมีเตลกะฮิขวาอันตุงมาสเปนข้อสัตว์ปลาหิงจงจีนะองค์กิเมสกอไม่ไงลงดำไหมตัวเฮียนะตู้นี้เล็กกว่าอินะเต้าป้าสับนาโอซาอินอามาปอลปีZBCC ปอลปีเป็นตู้นี้เล็กกว่าอินะกิปานินะตู้นี้เล็กซ้อมตักเจียงอินะLiving Hope Baptist Church อินะปอลปีมีตูลงาอภาเตนะออเดนของปียฮีตู้นี้แหละซ้อมแหละกุกตักเจียงอินะตัวป้าแห่ปีนาโตตัวยันเนกนาเดลเกตมีติงนาเบียกินเป็นตัวป้านะของปียอินะของเลยไทยสักฮีจิจงตัวป้าอมปีนาเตองแกนนอมอิงตู้นี้แหละซ้อมแรงงาตักเจียงอินะสูสิใส่ทุมกันในลายตักหีอินะปัสเซียนาดิ้งอินะตู้นี้แหละกว่ากิปันเป็นสูสิดาเซมกอมปาสานเซมส่งเซมก็มาอมหีนะตัวป้านี่นะตู้นี้ละสมแรงงาเจียงนะสูสิใส่นี่เป็นปีนะใส่ขัดเป็นเกณฑ์สอนมองเรานะลอมเตะขัดเจียลินปัสเซียนนาฟูลทามาอนากิปิยาอนาเซมสวกฮีอิงจีนะฮิสันปนัดติขันนาและปุลักนาของในอิงกามินปีเป็นจามส่วนมุงฮีนะมินแล้วนะมุงปีนะอังกิสามฮีอุณาวลีป้านี่นะอันเอาตุ้มเป็นภาษาฮีนะนุไม่นี่และภาษานี่กิฮีนะกาอูปีเป็นนุไม่ฮีนะตัวเป็นองไปไทยลวินอันวายะอูปีเป็นยะองไปไทยนะภาษาฮีนะตักเจียงนะอาจอมกัตุงนุวงฮีนะเกยอตอบอตุมเป็นฮีอิงกับปานจิกิในนะตะปาขะเลตนูขัดในกีกินนาวภาษาขะเลนุไม่ขัดจงในอิงอินละมาอมฮีจิตตัวเต็งจงของปุลักนอมอิงกับยันนาควาเป็นกะลีมิวเนการอุฮีนะก็ขั้นเขียนนาเป็นสวายสินฮีก็ข้ามขวาอุเป็นองค์กิดงไทยอหิมันนี่นะลาลตาขวาฮีมอกแต่ดิมิวในลาลตาฮีนะมินทุมบังในอินะพิลนากจงกิจินางด้วยจงกิจิฮีจีนะของแกนนัวมิงไงเห็นนะตัวเต็งกระต่างทวินจินพอขัดเต้นอาเบะจงแกนไทยองค์ดงไทยข้ามาอหิมันน่ากิโลมเกยแต่จงเงินะบวนสิงเบะหิงจิจงของแกนนัวมิงไงลุงดำมาตัวปันทุฟ้าของเปียแฮน
ป้าวป้อยกิงะมานาเลยกิงะเกี่ยมเตกิงะมอที่เป็นอาทุมนาเป็นเกี่ยหินะไฮสคูลเตดิมะกะกะนากะกะลายตะคีอาตักละมาป้าจงยะที่สนาตูนี้นะขอมเพียงไปยี่กระสังกาปียี่พอละมาเป็นกระสังกำนูมอดิ่งสักเนี้ยไว้กระสังกาปีไฮสคูลละส่วนปีอมนะส่วนปีเขาอมไหมอินเดียนาปันเฮมออินะฮิสุงอมเหล่าห้างอินะปูเปาเฮปีนาต้องดิ่งด้วยนะตานซ่อมกะกาปีฮาเลลูยาเต้าปันเถฟังเปียเห็นเนาะตักเจียงอินะอดังอสวกเทลายเฮียอันนั้นเขาเรากระสังกาปีอินเดียเลียนปูอมนะเสียเลียนปูเฮียเสียเลียนปูส่งไปที่เรือวิ่งรอบปีไทยมันนักปีแต่ลุงทำยังไงที่เป็นกระตุยพุ่มน้ำมั้งสวายเสียนรู้ใส่รู้อยากก็กระตุยพุ่มน้ำฮีนะเสียป้าเป็นตุยตัวฮีมันน่าจะมันคัดกิดอกเจ้าเราวินะฮีด่านจังเบกิงะเจ้าเว้ยเดี๋ยวนะส่วนปีก็จีอาป่าฮีป่าเฮียมั้งลุงทำไหมดังกิงะลายเฮียฮีเวลกระล้อมนู้เดี๋ยวน้องไม่สักขักเก่งนะตัวนี้เลยซ้อมเลยกุกปีโรตาโมวปีอินะโซว่ากิเลสทัดเงียดหิวไงลงดำไหมฮิซงเบลมาเลเซีย KLCC มีปลาเลี้ยนไงไก่สร้างอินะเต็มขัดเหนียมเสด็จมั้งฮิเบลตุนสร้างสตาร์มั้งลงดำว่าไงเจ้าอย่างนี้ฮิเบลอาบัมริงกุนสวนามุนะอาไปอินก็อินกวนแต่งเฮียดังอมลายเฮียเลยอมลายมั้งที่เป็นกระป๋าเละกันหนูเฮียน่ะกระป๋าบางแบบจะแค่สองเราด่านเฮียว่าอามาแบบองค์นั้นสกินตามมั้งลงดำไหมเต่าซันนี่โปรเจกต์อ่ะนอนเกลือส่งฮิจิแล้วส่งกี่เซนปีตาสันแล้วไงลงดำไหมเห็นนะหุ่นนุ่งเปียกมนุษย์นะหนักปีตนักกลงดำฮีตัวบ้านนะลงดำกุ้งเก้าถมถั่วนบลายจูบลีดีงินองปันปีบองและวกเจียงลงดำนะองเก้านิ่งนะมั่วขันนะZCC บอลเลงินปอลปีนะตุนิตากาเอเนกดิ้งอันเต็งเข้มเปียวเป็นบองนี่แหละวกทุมโตองรอบสักกินะองวากจิจะฮีจิซงองผู้หลักร้อนไม่ไงเต้าปันทุฟังเตียเห็นเนอะตักเจียงอินะจูบลีดิ้งมาอินะ ZCC บอลเลงิน Women Department ปันอินะวกขัดตักเจียงอินะจูดิปันเมนินะจูดิปันเมนปันอินะวกขัดมาเฮียลงดำเกาใหญ่อันนี้ฮาเลลูยาตักเจียงอินที่โบลิงกันแหละเนสวิลกิปอลคอมินะลาลตาคอปิเตนะบองขัดส่งองค์เกาะลายลงดำไม่คนแบ่งเยอะๆดิเนี่ยตัวคิดตักเจียงนี่นะเรเวนเป่าขั้นไข่เตอินกวนนี่นะวกขัดลงดำเกาะใหญ่อันนี้ฮาเลลูยาตักเจียงนี่นะต่างควาลกบตวงนี่นะวกขัดฮาเลลูยาตักเจียงนะป่ามุงขั้นตวงเตนะวกขัดที่นะลุงดำมาฮีตัวเราดังอะไรZCC อุปปีป่าไตขันมุงเตอินกอนนะจงวกขัดฮาเลลูยาปอลปีประธานป่าฮีตักเจียงนะปอลปีเซกเรตรีป่าทางได้เรียนเตอินกอนนี่นะวกขัดตัวเต็งมาลินะวกเลบององค์เกาะเต็งฮีนะตักเจียงอินกอลกัมปันนะสังกัมปะองค์พวกสกินะกับปวนดิงเจ้าปวนขัดป้าเอ็นสกาบตองลัดเตนะขัดส่งองค์คาคีจิส่งฮิสันปันนะลงดำเก้างี้
ตักเจียงอินะตัวเราสมละปลายองเปียเข้มเปียวนิกเล็ดปวนองเปียเข้มเปียวตัวมะจัดดิ้งฮิจงอินนาเข้มเปียววะท้าเลงละมังปันปีเข้มเปียวเตตุงะฮิสันปันนะลุงดามิงตัวปานะอาจะตัมปีนะองเปียกสักตาเห็นตัวเต็งเห็นใจเละเสียมงปีตุงานักเป็นตะกินาลุงดำหั่งอามัยต่างถูเต็งเละประเสียนดีงาอากิเขลนาเต็งองเกนมันนะนักเป็นตะกินาอิลุงดำมาตูนีดิงเอ็นิเทคคนโลห้างประเสียนินนาเทคนละหิมันนี่นะตูมากุมสมวาลายนะสังกัมนูวงโตฮิลายะอันตุงอุหีนะตัวไรตะกินะปังปากิสมาไม่นะไอมีขัดจงอมโลวินะไอจงอินะตุยนะฮิขัวไอมีตัมปีตักยมบานะตัวยิงสังอินะอาจูบิลีหุนะอาจีอาตาเตเต็งเละอาอุปางเงียดกอลกัมปันินะองวับเทียนและ ZBCA กัมบุบกิปันินะBWAGS ปาดงเละข้อสุงอมมีทุปีเตนจงวับเทียไอมันนะมีอัมพมามาฮีอามาเป็นข้อสัตว์ปาจงฮีนะปอพิพุทธปาจงไอมันนะนักปีตะกินะอิลุงดำฮีจิตัวเกนอมหังตัวนะจูบิลีลาเสียมงปีเตอินกวนอดีงทุงเอ็ดสักนาReverend เปาคันเลียนอินองในสักดีงาจูบิลีลาอินกวนแต่งแห่ปีนาโตองดิ่งเฮนลาตัวนะทุงเอ็ดสักนาหุ่นฮิดิ่งฮีแค่นักเก่งแค่นักองในนิ่งมีเพียงจงนลงสิมุนาทูนันเกสักุนเต้าปาปเซียนนัตปปาเสียจำส่วนมุงนางมันเต้าปาเลยตรงเพียนจิลปันินจิงินเกมินปีจินสวยนขันสวยนพิลนาเลเสียมนาเลชิมนาเลเทนาเตียพุงวุอินตุนินตัวปันนังมากามาดิ่งนาเลียนปีอาเซมโจดิ่งนะนองบอลสักมันินอามาซานลุงดำนาของพวกกูฮีตัวยาตัวปัตุนีอินนังมันอามาตุงต้นนับยักทุพาเตขัดคิดขัดตัวปากิจิงตัววินเดนักกระจังนาอุมาบังอินนังมันตัวปัทุพานองเปียงนาเตลุงดำแล้วมาไข่มานุนนังมาไม้นวายอาสังเป็นจูบิลีจีนะBIAKPIAK na ong PIAKKHIAT hi ikum som thum na sep na kum som thum tui phum na I jongin ama nun tang na suwa na na bol lam dang te khem pe gom na in ane Jubilee thupa tunin ama in kwan suwa athakin ong tung ta hen tau pa tuni in BIAKPIAK na ong lui na hangin na lungkim na suwa hen la nang man tau pa amao in kwan nun tang naขังขานินอินกวนนวมเซมสวากินมีเตอารินตัวป่าโอ้ตัวป่าอมปีมีเตทุพังะมีเตฮีจินะอักิเกนอินกวนฮิตอนตรงเต้าเฮนตัวป่ามานะเสพนาอากาลสวนนายัดเละเวียอปังะฮีอารมณ์นูฮิตะเละอดียกินะอุบุงมาตรงน้ำมันทุพังเปียกสักินละตัวเราสังกัมแต่เข้มไปตรงน้ำมันทุพังเปียกสักินอามาขังบานะจอมดิ่งเลยอันนั้นเสพมาบานะจอมดิ่งตาเลนเอาแต่จงนางมันทุพังเปียกสังยัดตาอินตัวป่าอามาอินกวนอินนุนต่างนาปนินนางมาเยซูคริสต์เมลพอลปีกี้ให้เราวิน ZBCM กับบุบกี้ให้เราวินโจมีเข้มเปลเลยตรงนั้นมิดเป้าตัวตัมปีตักเตอาริงินทุพานางมันองสวกสักตาอินนาจูบิลีทุพาตุนีอาซิมนาตาเตเข้มเปลตัวจงตัวนบนาทุพาของตรงสังยัดตาอินตัวนี้อินนางมาทุพาเตซิมคอมินน้องเปียงลายดิ้งเละนังมาหอยนาเตงากินใจสุนามินโตทุพาเปียนใจสุนามินโตทุกองเงสกุโตปากปัสยานออาเมนลูกดำเมลุงดำหั่งตุยนะจูบิลีโตเกไซลุงดำปีนาปะต่อยเปียงนาหุ่นฮิดีงาเฮลัยมุนสันตะกะZBCA ปนินะลงดำปีนาทุเกนนาและปะต่อยเปียงนาฮิดีงาตัวฮิตักเตอินเตกปอลปี ZCC บอลลิงกรีนปันฮิดีงฮีตัวเตเกลินอภิยักขิตักเจียงอินะอดังอเป็นนวมเตปอลปีมินและกิปอลนามินโตเตอินะปอลปีตุงังเปดีงาตัวเรามิมาลมินเข้มเปกเต็งอินะ
maya biakin maya chi mai ni to laya bom sunga na khiat ding ole lai ip anei lo ten zong Jubilee Lungdam pi na lai ip ageya bol sa mai mena to so ko ina na min tengona gel leo chin chi tong za sakengin ZBCA pan le ZCCA pan i bol khit takte pol pi pan le ki pol na pan le song piang na hidingaตัวอิสับไม้นะซุมปิดงดิ้งเตียงไปดีนะตัวลุงดำมีเปียกส่วนซุมปิดงน่ะจงต่อกอมคอมดิ้งเฮียงซุมปิดงดิ้งเป็นปอลปีขัดปันนี่นะอุปาขัดตาเจียอิเสหิบังไหมนะซุมปิดงดิ้งเข้มเปวเฮปีนาโตฮิลุงดำกนาเกณฑ์สุงินะอนุงละมะนักกิไก่ขอมนลาตัวตะเกียลินองเปียคิดตักแต่อามายังไปนะซุมปีอาบนาในมาสดิ้งห่างตัวอีอาบคิดตักแต่ซุมปิดงเต้นดงดิ้งปอลปีปันนี่นะเละกิปอลนะตัวปันลุงดำปีนาอันนี้เข้มเปวซงฮิอปังละมะนั่นนักกิทอยุนละฮิลายองลุดเด่นเด่นนี่นะนักเกณฑ์นักเปียคิดตะโกเตฮิละมะจะแค่สวกปะป่าดิ้งที่ขัดนะวายหอมนี่ตัวนะ ZBCA ปันนี่นะลุงดำปีนาทุกเกณฑ์น่ะเละปะตัวน่ะเปียงไหนดิ้งนี่กัมบุมินโตลุงดำปีนาZomi Baptist Churches of America Certificate of Appreciation ปาตอยนาเรเวนซามส่วนมง Senior Pastor Zomi Christian Church Bowling Green ตุยกิฟุมโจกุมสอมทุมจินนา Pure Jubilee ลุงดำปีนาอินกัมบุปินฮีปาตอยนากงเปียวฮีจีนาอสุมินดอลาจะขัดโตเฮปีนาโตสร้างดีกันมาสัมนีตัวนะอินเตอร์ปอลปีZCCปันนี่นะปะต่อยเปียงหน้าหุ่นเฮสักดิ้งเฮียงเสียมงปีและเสียมงปีเตงดิ้งเฮนละตัวเฮปีนาตัวโปรเจกต์ไทยนะตัวเสียมงปีสกรีนสีดิ้งยาเดน่าเป็นไอเทเลตัวองหลักเลยมันคิดใจนายตรงนี้นะดังเจดิ้งห้อยมาดิ้งจีrequest บอกทั้งไงไว้เสียมงปีและเสียมามันน้องดิ่งโตเห็นละกับปอลปีว่าสิญญาปาสตาฮีเสียมงปีอินเยซูคริสต์กุมปาและโตปาอาสานตุยากิภูมิจ่อกุมซ้อมทุมจินนาจูบิลีหงในเทอหิมันินปอลไปมีอันเอวเป็นปันอากุมหามเป็นดงอินนักปีตะกินกิลุงดำปีมาปอลปีอินลุงดำนาหลักนาลุงดำปีนาหลายดัลปีเละปวนเป็นฮาเลลูยาคุณบรรณาต้องบอกซะนี่ตัวนี้นะลุงดำนาหลายปีเป็น presented to Reverend Zam Suan Mung Senior Pastor in recognition of the 30th year of baptism prayer Jubilee 1986 to 2018, the 6th annual conference of Zomi Baptist Churches of America, July 22nd, 2018, Zomi Christian Church, Bowling Green, Kentucky, Hena, Vice President Ahi, Upap Kampun Piak Sakding Hi. ตุยนะสุมปิดนนาหุ่นฮิสักดีนะตัวอิดนสุงาอาบานะกิเปเดมันนะสุมปิดงดิ้งเข้มเปวเฮปีนาโตยังไปนะอามายังกิกวลินะสุมพิยามนาเสียทางโนอินองในสักดิ้งฮี
ตัวมาองค์กิกลสุงินะทุจักสักดิ่งปอลขัดตรงเกนิงโฮเทลปันอาเจียดิ่งเข้มเปวินะนาโฮเทลกงคากหนนาวโฮเทลคาร์ดเป็นอินเตกเตเปลวินะโฮเทลฟรอนเดสะนั่นน่ะพิอาอุนจีอินเตกเตนงจะสักฮีตัวคิดเจียงอินะวันเลงอาเจียดิ่งขากอากิสัมเข้มเปวินะอินมายาอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์นัทุนลาเตงอนนั่นจะสักกุนจีตัวคิดเจียงอินะฮิกิขบมันเลียนตักเจนะนิตากันเนกเทอิดิ่งนิตากันกินเนปะอินะอาหิเทเลในงาบังอินะกิขากนัวมินะในกุกละหลังกิขอมกิกดิ่งหิมันอินะกิขบคิดเพชรเลียนเตนิตากันกินเทดิ่งฮิจิตุนอินเตกลำปันอินะจากสักนาองเทสักซอนิงตุยนะสุมปีอาบนาเสียทางนวินังในสักดิ่งฮิให้เละตัวปาดิ่งอีตัวขบสุมปีเตอาบนานี่อวังเลียนกงเบียกูตัวปาเปเซียนตัวปาตุนีนะกูเตอาดิ่งนะนิพานิหอยเตนงเกลสกาตุนีนังมาทอกิงนี่นิเสียงทนีนะ ZBCA กัมบุปปานีนะฮิปอยปีโซวินซีมินอภัยนาตาเตเข้มเปวินะนังมาทอกิงนี่เตตัวปานังมาเบียกเปียงนาเบคิโลวินJubilee te zongin Ordination te ahi zongin ongjang sak ina thupanong piang nin na tunga lungdam thu kong ko hi papasian to bek tham lovina ong pai mi mal kimina ZBCA gambup na sep na ding ai zongin namin than na ding ina hi zongin to pa tunina kanei sun sunu ai zongin kong toy khop teu kai khomina to pa kom lai takun nang man thupang piain la apekhia mi mal khatchat inun tana sunga nang mai na za som thu ma za som gukle aza za khat dom lo ata ta ahenani nang ma thupa te ong sang sakik ta in akizat akizeng na azong namin than na nagam zaina topa kami te topa bisian athane mi te thapiak zo na aswa theina dingin tunin thupa nong piak sak dingutin Jesus Christ min tan khu siang ros abin thu kongani topa bisianoสุมพิดงเต้นดงเยอะๆดีง่ะตุยนะปอลปีปันินเละเกี่ยวปอลนัดตัวปันินะจูบิลีลุงดัมปีนะเล็ดส่งเปียงนะคนที่ดีง่ะฮิลายะอามาอาบานบ้านนี่นะองเกนี่นะมันมาซาซาฮิลามังตัวสุดเดียอาเกนดิ้งตั้งไปเหรียญดิ้งฮิจิตัวปามินตัวซ้ำนี่ลุงดัมเอเสียมงปีเละอารมณ์นู้เสียนู้เฮปินาโตองไปเห็นละฮิลายะนั่นน่ะดิ้งลินเดนคนเละจิตัวปามินตัวปุระครั้งเฮตัวนี้นะเสียมงปีตัวพุ่มจอกุมสมทุมจินจูบิลีลุงดำปีนานะก็ ZBCA-WF กิปอลนามินโตลายแนวขัดเป็นวัวมุงินาองเปียกสักดิ่งนะเมื่อโต Assistant Secretary เสียมาเซียนลูนเฮปีนาตรงกาโตเลจินจิโตปามินตรงสำลายยังไงเสียมาเซียนลูนอินะready ปักโลหิเลละหุ่นตัวยัยมันนี่นะเกมันองเป็นยังไงนะลงไปตายลงดำพูดแบ่งเสียนี่Lungdam pina lai pi USA Kentucky State Bowling Green Kopia Zomi Christian Church Paul Pikem Revenzam Suan Mung Tui Kipum Zo Kum Som Tum Par Jubilee Hong Ching Tahi Manin Agape Mission Church in Lungdam pina lai pi Kong Piao Hi Reven Pau Khan Lian Church Pastor Thong Khat Suan President David Mung No Secretary Namai
AKP Yomi Mission Chat Houston Texas pa na Lungdam pinala it sa mong pi. Siya mong pi kum som thum sung to panakem na Lungdam pina Yomi American Community Church Pensacola pan Lungdam pina hi. Lungdam hi le song piak sa khem pe te tunga nak pi takena I lungdam hi tuina to pa min to ki han thot na hun hi dinga la jong salo dina ivek pia mo ding to nge ngai dina to sunga thugen ding BWIGS pa Dr. Elijah Brown le cầm lên đình xia khai in muốn nong là đình huy ivek pina đình tôi na khuất bên na to muak dễ dễ đình tôi phật đi nè đình tôi phật đi nè đình tôi khuất bèn dễ dễ nè lẽ alai buông la alai buông tôi kiêng này lẽ Lungdam ấy Kitu sakzela ke ding sakzela ye dongi mo ke ni pasien mai phazoni chi pen to bang teng mai ye ai le igambum min to biakin nei thak deu biakin nei por pinga te pen amao biakin nei pa toy leng edang to nei ba ideu ding chingai shut na to Lungdam na le khai chi tu na dan na pa toy na khat peleng chi lungul na nei manina alai khat ong sim ding a to dak changin apol pi te ong simin happy na to amao asang ding te biakin nei te na ready na kigun la ong leng thiang un chi tong gen nuaming ong piak sak ding ina abiakin nei te inong piak sak lem lo dia te anei nai lo sia tol mang igel ki thodi ding pai diolom ai le ama sapen ina biakin nei thak Lungdam pi na china Zomi Christian Church Bowling Green Kentucky te ZBCA gam sunga pasien tu pa sangin biakin nong nei manun Lungdam pi na in gambupin hi Lungdam pi na kong piao hi happy na tung san sak liwo Intek pol pite Bowling Green intek te samung pinang sang pak lelom yang pai mo uba teng pai mo uba pi pang payo thiang bek lel na sie na galai sai na sai Lungdam tu na sia thang no in piak sak dia na ma sam lelo di ni to kong sap te biakin nei na lo chi bang hijen jen loi mo pe ding te mo biakin nei thak Lungdam pi na china Lincoln Zomi Church Paul Pite in biakin nong nei manun gam pin Lungdam pi na ong piao hi Lincoln Paul Pite ng leng thiang akin thoi ding na buffalo te na ki thoi khol mo buffalo te na ki thoi khol Siamang pi happy na to piasa ding katu ong pai le biakin nei thak Lungdam pi na Hosanna Zomi Christian Church Buffalo New York Lungdam tuina biakin nei thak up August khaninga nia ihon thak ding biakin nei thak Lungdam pi na Zomi American Community Church Pensacola Florida ong pesa ding ina youth president pa khang no president pa pai dio
leng thiang a kyong nai lo liang ye na selo ki sai naคุณเบกจ้าanak bette Paul Pia biakin tung bai ding hei tu na youth secretary samo nang pesak hen la na khon lo ding ki sa akilam lai leitang ekathum wal tunga akilam set million khat wal biakilam biakin ne tak lungdam pi na Agape Mission Church Nashville Tennessee Nasiye. Tuina, tulni la som le get pan som ni. ZBCA gambu pong makai ding pan mun thak te ap nan nei ding yang. Amin te ong simpazia zia ningi na kong si masak happy na to hi anuai makiwal mai leng lemin che ipai dan pontol pitpol bel dam te pai ke le ja khong amok tuk theinin mo kidop bel kulin chinai ta jong ina bang mo hitale atung hilela lem ke deve anuai ma chini haile tulni le som le giat pan som ni sung obi thak ding te anuay abang ina pulang nuaming President digina Reverend Dr. Tutin Kap Vice President digina Reverend Kapmang General Secretary digina Reverend Pau Khan Khai Associate General Secretary Reverend Pau Khan Lian Treasurer 1 Reverend Tual Khomang Treasurer 2 Reverend Ngau Suan Thang Siatang boy tula ten ngap lo ina hotel tol ngai man siatang boy tungen na pong ni agim lo bil ke ngap keng ang tol nganing chi hi e khong ten ding na Mr. Paulian Tuang member ding na Reverend Kai Sian Mang Reverend Hang Go Thang to tak chiang ina women department to sai in President ding na Pastor Dei Ching anu nga nakiwal papavo to te Vice President na Pastor Niang Goman Secretary na Pastor Niang Lunching Assistant Secretary na Pastor Mansen Lun Treasurer na Nudim Luniang mo happy na to na Youth Department panina President na Reverend Suan Khan Mung Vice na Reverend Kang Pau Secretary na Reverend Muana Assistant na Pastor Thang Khan Sang Treasurer na Reverend Hawh Suan Mung Music to kisay na Convener na Patong Khat Suan Pagin Som Lian Palian Sian Khual Liadon San Nuam Todak chiang ina media lam to kisai media lama pa Paulian nun tang itlal tang muan pi tua teng tu kum ni sung igambup adigina pasyanin asa tao na ong at sakti na dingin ong makai ding siya te makai te hi chi tua gen nuamingin ong pai kim te na hiya mo itlal te muan ate pen muan bite pen yan nunga mau saiven ai te long pai pak te mo. Now I call upon Dr. Eliza please come forward and pray and dedicate for all these new leaders. On behalf of the Baptist Road Alliance, we celebrate with you your ongoing leadership. We thank you for your service on behalf of the kingdom. We celebrate, we commemorate, and we commission with this prayer. Father, we thank you for these leaders, for individuals whom you have called forward to continue to lead your church.
We ask, Lord, that the words of Joshua 1, 8, 9, and 10 would ever be present in their life, that they would continue to meditate on your word and that it would not depart from them, so that everything that they do may find success. Lord, may you now give them the courage to follow you on a daily basis, the courage to make daily plans that seek to honor you, the courage to dream big dreams and to pray big prayers, the courage to pick up your cross and follow after you, the courage to lead this association of churches forward, the courage to follow in mission. Lord, may you fill them with grace and with humility. May you empower them with your Holy Spirit. May you love through them and in them and change because of the actions that they pursue. May you fill them with your Holy Spirit. Lord, we thank you for each of their skills, their callings, their passions, their giftedness. We commend them into your hands and ask that you would bless them greatly. Lord, may you now take them and multiply through them, for these are your servants. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit we pray. Amen. Nó riêng sang hôn pi đi nghe mò,น่าเป็นอิ่วหมอลลายตักของของทรงนวมแต่เฮมอน่าเป็นตะกันลุงดำห้างตัวนะตัวเองสนะหุ่นตั้มปีตักโจขินจูบิลีจงโจขินกี่ยามนาจงโจขินหุ่นปีนี่นะตัวนะหุ่นปีทุ่มนะปัสยันทูไงนาให้ได้มานะตัวนี้นะGS ปาตะเกลตัวปามินโตซ้ำนี่คนแบกเสียนี่นะมาปวดปีตังหลอดอย่างเงี้ยWell, brother, we celebrate with you on your 25th anniversary. On behalf of the Baptist Road Alliance, let me also add my congratulations. And not just a congratulations, but a thank you. Thank you for your service. Thank you for your testimony of faithfulness. May the Lord continue to bring you 25 more years, and we will celebrate with you your 50th. Once again, what a joy and an honor to be with you during this important 6th ZBCA annual gathering. I am thankful for our theme of abundant life. We have noted that abundant life is both a promise and an invitation. We trade our life for Jesus' life. Last night we defined how this abundant life is then found in the glory of the cross. It should lead us to embrace a call to mission and, if necessary, even to suffer. Today we want to consider how this abundant life also embraces the pursuit of justice. Certainly a topic which is always important for us to consider.
But all the more so this year, the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. We could return, for example, to John 10:10 and Jesus' invitation to life. There is a South African theologian named Manas Buthelezi. He highlights that Jesus' invitation to life begins now. But there are forces in this world that want to act like a thief and take away that life. Issues such as racism, poverty, and powerlessness. And that followers of Jesus have a responsibility to stand against those elements that would steal life. In other words, abundant life has a vertical dimension and it has a horizontal dimension. The vertical dimension, we might say, is a right relationship with God, or expressed today through evangelism and mission. Abundant life also involves a horizontal dimension, which we might define as justice. And this morning we want to look at one specific example. If you have your Bible, would you open up to John chapter 19, verse number 38. And I want to consider the testimony of two individuals. Two individuals who found life in the midst of death. Two individuals who found purpose at the cross. Two individuals who found new courage and new boldness. Let's call them the Easter witnesses. Now in the scripture, they're not given very many speaking lines. But their actions are so loud and so clear. You know, that Easter moment brought a number of different responses. There were those religious and political leaders whose actions nailed Jesus to the cross. There were those who passed by and mocked. There were those who watched and wept. There were those disciples whose lack of courage led them to flee. Even for some to deny. And then there are two. Just two, not 20, not 40, not hundreds, just two. Two individuals who at that moment of injustice chose to stand. For the story of Easter is not that of conquering injustice, but of resurrection love. But first, the context. Now,
we do not always think of Jesus' arrest and trial and crucifixion in the light of injustice. At ve ve inga should na inga should ha kollo Jesu I akimo sa na jong ama gina na te le mite mo sa na te nga should ngai kollo hiang. But think about the context. Ai jong hitaka alai siang to luan jen di ni. At the time of his arrest, Jesus was praying. Ama aki hol chip sak aki mat lai din Jesu thunge ni na. The forces of evil love to attack the church when it is gathered to pray. When the church is gathered to worship. Jesus was praying. Praying in the Garden of Gethsemane. And the special temple guard were sent out on a secret mission. They came armed with clubs and swords, expecting and looking for violence. This was the Prince of Peace, but they came armed with weapons. Jesus himself said in Luke chapter 22, am I leading a rebellion? But this is your hour when darkness reigns. It was night. They took Jesus to the house of the high priest. They didn't take Jesus to a prison cell where he could spend the night. They did not take Jesus to the temple. They did not take Jesus to the hall of the hewn stones, which was the building where the court met when the court was in formal session. They did not take Jesus to any courtroom or even gather all of the court officials. They took Jesus to a private house where a select group of witnesses had already been gathered. Think about how we would react. If we learned that a person was arrested while praying, they didn't take that person to a courtroom, but to a private house in the middle of the night where only some of the judges had been gathered and where false witnesses were already present. This was premeditated. This was false imprisonment. This was no legitimate legal proceeding. Truth was turned into a mockery. The ones who sent Jesus to his death were a pre-selected group of government elites. And when Jesus was nailed to the cross, it was an act of political and religious oppression. This is the context where two individuals stepped forward. Friends, as we gather this morning, this is the context that so many people around the world face. For example, I think about a young woman named Leah Sharabu. Earlier this year, Leah and over 100 other young girls were kidnapped in Nigeria. After a few weeks, those who had abducted these young high school girls said, "We will release them." So they brought all the buses to where the release was to happen. Each of the 100 girls was lined up in a row.
They came to the front of the bus and they were asked one question. Amauten bus maya pa isa kina tudot na kanay na. Will you deny Jesus and get on the bus? Tuan numete tunga tua banga gal kapten na Jesus na dial yung hiam china dong mo hi. 105 girls were present at that moment. Miza lenga nume alay ta kina tua bakit omina. If you had the opportunity to leave the terrorist group and to board the bus, would you? Tunina tua bagina minong kay misyate na tua bagina bus hal ina tua bang tua chi ding na sudile. 104 of those girls boarded that bus. Amaute laka miza le lite in tua bagina bus nga luti tay na. Only one refused. Ay to na mi khatbek bekin tua kamalpen. She said, I will not deny Jesus even if it costs me my freedom. Oh, kasuatan na nong kay sak pilay jong ina Jesus kanial kay dingi china tua le ain gen hi. One young girl, only 15 years old, Kumsom na kum nga pa le anu may no nuina. she refused to give up Jesus. So she wrote a small note and passed it to her friend and said, read this note. That friend took that note and this is what it says. Dear Mama, do not be disturbed. I know it is not easy missing me. But I am fine where I am. I am confident that one day I will see your face again. If not here on this earth, then I will see you again in Jesus Christ. Would you pray for Leah Sherabu? It's been 6 months and there's been no more word about this young lady. And for many Baptists around the world, this is what they face. Would you do me a favor? In just a moment, I'll need your help. Now, scholars at the Holocaust Museum and other genocide experts have this list. They have this list where they say that people in that country have a greater than 50% chance of facing genocide. If genocide and mass killing by the government were to happen, we would have to say the signs were there. Now, let's take that list and let's merge it with Baptist membership all over the world. Do you know how many Baptists around the world are living in a context where genocide is a possibility? Would you do me a favor? I'm going to put my hand right out here. If you are standing on this side of the room, would you stand? Because here is the answer. 40% of all Baptists in the world live in a context where genocide could occur. 18 million Baptists wake up every day to face the reality that their government could be plotting to kill them. And if you are standing right now, you represent all the Baptists around the world where the human rights situation is so bad
human rights to kisaina haksana tuak te ading ading hita. The violence has gotten so rough that you are facing the possibility of your government plotting to kill you. Now, if you are sitting, how should we respond? If almost 1 out of every 2 Baptists in the world are living in this situation, what should you and I do? When our brothers and sisters are being bombed out, when they're being shot at, when they're being imprisoned for their faith, how will you and I respond? And today I want to invite all of us to join the BWA and respond with justice. You may be seated. Because I want us to see the witness of these 2 individuals from the Gospel of John. John chapter 19, verse number 38. There, as we see Jesus' bruised and bloodied body hanging on the cross, we will see 2 individuals step forward in a radical way. Brother Kai, would you read for us John chapter 19, verse number 38 through verse number 42? John chapter 19, verse 38 through 42. Topa kamal simni tua chiangin arimeti khomi Josephine Jesu luang alak hiat theida ding in pilat kianga vapain angen hi Josephine pen Jesu nung azui khat hiya ahi jong in Jerusalem khwa Juda uliante akitang na hangin asim zui khat ahi hi Josephine Jesu luang alak hiat theina ding in thunga ahi manin vapain Jesu luang alakhia hi Jesu kianga azan ho ngei Nicodemus jong hong paya Jesu luang asial lo na ding in abol na ding mira le alos bang nam tui kigom toy som ni bang agik ahong pu hi tua mi ni te in Jesu luang lawa Juda mi te in si avui u chiang in abol ngei na bangun apang nam tui nuin puanto atunu hi up to 42. Jesu singlam te tunga akitha na mun to kinai a huan khat oma tua huan sunga kwama akivui ngei nai lo na han khuk thak khat am hi tua ni pen kigin ni hi Juda mi te sabat ni hong nai ta hi manin tua han khuk anai ahi na hangin no sa thu in tua lai muna Jesu avoyu hi. Would you join me in thanking? Would you join me in thanking Pastor Kai for all of the good translation work he has been doing this weekend? If I have said anything worthwhile, it is because the translator has said something better. Now, Joseph and Nicodemus were individuals who knew that one must choose to stand. In the midst of injustice, in the midst of death, they became the Easter witnesses of a different reality. There, with the smashed body of Jesus hanging on the cross. There, with the forces of death that had just put Jesus in that situation. There, at that foot of the cross,
There in that hard in between moment between the cross and the tomb, when no guarantee could be offered, when no success could be counted on, two stepped forward. Just two. Now, who were these individuals? Who was Joseph of Arimathea? Not much is known about this city of Arimathea. Many identify it as the Old Testament town of Ramathaim, which was the hometown of the prophet Samuel. Maybe that is appropriate. That Samuel, who anointed David, would be remembered here at the Son of David as he hung on the cross. Joseph was a member of the Sanhedrin. He was a good and upright man. In Mark chapter 15, we are told he was waiting for the kingdom of God. We learn about Nicodemus in John chapter 3. He was also a member of the Sanhedrin. You remember the story? He came to Jesus secretly at night. He had questions about Jesus, and he came to Jesus, but he did so at night without anybody else knowing. So who was Joseph and Nicodemus? These were influential individuals. They were members of the recognized governing bodies. These were solid conservative individuals. They had encountered Jesus, but they did not want anyone to know about that experience. They were hiding their faith in Jesus. That's why John 19 is so key. They came to Pontius Pilate, and we read these few words about about Nicodemus and Joseph. In verse number 38 and 39, three words stand out to me. Up to this point, these had been secret, at night disciples. These were individuals whose faith in Jesus had been a private affair. They were secret disciples. Their classmates had no idea they followed Jesus. Their work colleagues had no idea they followed Jesus. Everybody knew they were good people. But their public witness about Jesus was non-existent. They had no public witness. And yet they began to pursue justice in the light of the cross. They said, "We will not be silent any longer. We will not be secret at night witnesses any longer. We will not be passive participants in the face of government domination. We will not bow down or cower before the tyranny of injustice any longer. It is our time, and we will stand as public witnesses for Jesus Christ."
Now make no mistake, that's what they were doing. They went before Pilate, who was the governing leader. Be like going before the president or the prime minister. They went before Pilate, who had just killed Jesus. They broke ranks with the Sanhedrin. It'd be like breaking ranks with the Congress. It'd be like breaking ranks with the court system. They went before all of those who had just killed Jesus. And they said, we want his body. We don't agree with these decisions that were made. We're not standing with these who made these decisions. We want Jesus with us. And what a moment to stand. Jesus had been abandoned by his disciples. He'd been plotted against by the religious leaders. He'd been betrayed by his own inner circle. He'd been disowned and denied by Peter. He'd been hammered to the cross by the government. If there was ever a moment to describe as God-forsaken, this would be that moment. Jesus himself had said in Aramaic, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? This is a God-forsaken moment. The forces of evil had gathered. The Savior of the world hung in the silence of the dead. The most powerful army in the world put that hammer and guarded that tomb. The government had approved. The religious leaders had approved. The crowds had approved. Why would these two come forward? They had no guarantee. They had no assurance. They had no empty resurrection tomb. Nobody could have blamed them if they had stood with a silent majority. What good could they do in the face of cover-up and injustice? What good can I do in the face of government and religion and armed forces? What difference can I as an individual make? That is the lie that the world wants us to believe. That is the lie that the forces of oppression want you to believe. That is the lie that whispers in our mind and denies the reality of a resurrected tomb. That is the lie that we sometimes tell ourselves. But here are two. Not 20, not 40, not a whole church. Two individuals. They said it is our moment. We see the cross. We see Jesus who has died. And we cannot be silent any longer. We cannot let this injustice pass without a witness. These actions do not come with a guarantee of resurrection. They come
in the shadow of the cross. Amauten Jesus singlam te kyang pai tahi. Justice in the light of the cross. Thuman na singlam te tuki om tahi. It's always hard to pursue justice in the light of the cross. Tunina singlam te tunga thuman tu takakal swan ding pen haksa tehi. This last October, I gave testimony before the U.S. Congress. Tuma dunun October khala ina US Congress te mayan. I gave testimony before the Tom Lantos Human Rights Commission. Tomlen Human Rights Commission to kisai na US Congress te maya tugen na ne ing. I described how an attack had occurred in Nigeria that left thousands dead and thousands displaced. Nigeria abi atula kitatte atula suakta atay mangte thu naseta kina US kumpite mai gening. The United Nations said that 10,000 people were displaced because of that attack. The very next day in a Nigerian newspaper, there was an editorial denouncing my testimony, saying that I was simply making up evidence, that thousands had not been killed and thousands had not been displaced. They denounced me by name. But it doesn't matter, does it? It doesn't matter. I don't care what the newspaper says. What I care about is standing with those who have been killed. What I care about is standing with those whose homes had been burned to the ground. For I had met the victims. I had seen their tears. I had been there and known what had happened. And you pursue justice no matter where it takes you. And so can you. Amen. Now I think about a woman who I met some years ago. Her name is Adeline. Now Adeline lives in Lebanon. When Adeline was a young mom, she was pregnant with her second child. You remember from some years ago, Lebanon was in a civil war with Syria. Syria had occupied Lebanon. And Adeline and her husband and her young son had all been captured. They were just civilians, but they were lined up in an execution line. And there was the firing squad with its guns raised. Guns were pointed at this family of 3 who were present and the baby that was on the way. And Adeline closed her eyes. And she prayed not for deliverance, because death seemed certain. She prayed that she would pass quickly because she did not want to watch her husband and son suffer in their own execution. That moment of death hung heavy in the air. It seemed like all hope had been lost. When at the very last moment, a Lebanese tank came from around the corner, and it sent a shell that killed all of the soldiers who were pointing those guns. Adeline described opening her eyes, holding her hands with her family. All those around them were killed. The buildings had been destroyed. The vehicles had been destroyed. All had been destroyed except for this family holding hands and praying. Not even a single scratch on their body. But now the real work began. She said, I was faced with a very hard choice. Hatred
for those who had tried to kill me. She described, she said, but as a follower of Jesus, I did not want to have hatred in my heart. So she said, once a week, I fasted and prayed that God would remove that hatred from my heart. It took 6 years of fasting before the Lord removed that hatred from our hearts. And God set her free. And today, Adeline is serving with Syrian refugees. And she is sharing with them the hope and forgiveness that she had found in Jesus Christ. Her heart moved from hatred to love. What about our hearts? For those who have done us wrong, for those who have caused us injustice, would we fast and pray? Would we ask for forgiveness? Would we serve those people with love? You see, to live at the foot of the cross is to often face hard choices. Choices that force us to move beyond where we would normally go. Just like Joseph and Nicodemus. Remember, these were secret at-night disciples. But there, when the world was watching, when the lights had been turned on, the spotlight was present, the cameras were rolling, that's when these two individuals stepped forward. Something happened. They went from at-night disciples to public witnesses. And I see just two keys how you and I can do the same. Key number one, have courage. Have courage because of the kingdom of God. Mark chapter 15 describes this story as well. Notice the words it uses. It said, Joseph went boldly to Pilate. How did Joseph go to the government of his day? He went with boldness. He was convinced that the kingdom of God was more important than his personal comfort and well-being. He believed the kingdom of God was more important than anything else. I wonder if we would have that courage today. For the world has not changed so much today. As you know, there are 60 million refugees in our world today. There are more refugees in our world today than at any other point since World War II. There are 4 declared famines. There are more people facing famine today than at any other point since World War II. The specter of genocide continues to walk around our world. We have a declared genocide against Christians and Yazidis in the country of Iraq. Today I worry about what is unfolding against Rohingya Muslims, whom the United Nations has called the most persecuted people in the world. In Yemen, we are facing the largest cholera outbreak in the history of the world.
Scholars tell us there are 25 million people who are living in slavery today. How will we respond for all of these individuals? How will we respond for Baptists in the country of Venezuela, where the average salary has fallen to $6 per month? How will we respond for Baptists in a Southeast Asian country, where they cannot send an email prayer request without the government reading their email? How will we respond for the 25 Baptists arrested in Russia, arrested for sharing their faith and fined an equivalency of 2 weeks' worth of their salary? How will we respond for Baptists in Bolivia, where earlier this year the government passed a law that would make bringing a friend to church punishable by 5 to 10 years in prison? How will we respond for Baptists in Sudan? Last year the government bulldozed to destruction one of the Baptist churches in the capital city. How will we respond to the widow of Gabriel Ole? Earlier this year, this Baptist deacon in the Central African Republic went out to a rural area. When they found his car, they pulled him out of his car and beat him to death and burned the car. I called the family of Gabriel Ole. The wife could hardly talk at the loss of her husband. He left behind 7 daughters. 3 of those daughters are in university. The family said, how can we send our daughters to university now? I said, don't you worry, because Baptists from around the world will not let the daughters of a martyr not go to school. Just a few weeks ago, the Baptist Road Alliance sent a scholarship to that university so all of those daughters can continue their education. What about the Baptists in Nigeria? I think about the elder in Nigeria who greeted me with tears in his eyes. Said, would you pray for us? We are surviving by eating grass. Did you know that in Nigeria this year alone, just in 2018, more than 1,200 people have been killed already? More than 1,200 people have already been killed. And over 90% of them have come from villages that are Christian. For these thousands of Christians who've been killed this year, how will we respond? And what about all those around the world who face persecution and injustice? I think about Rohingya Muslims, Uyghur Muslims, Ahmadiyya Muslims, Tibetan Buddhists, and all those who face trauma. Will you join the BWA and choose justice in the light of the cross?
And what should we say about persecution? ตัวนี้นะบอกเสร็จแล้วก็ใส่เอ็นบางจิเกนดิ้งเฮียม You know, every year that Pew Research has this database related to persecution. กลุ่มซิมินะฮิบังนักษณะถูกแต่ตุกิใส่นะทุกกายคอมเตนะอิบันนัก They กาย have คอมเตนุฮี 4 categories: มาเข็นปีลินเข็นนี่นะ low, moderate, high, and very high. อันนี้ตัวเตอันนี้อะไรจังตัวเตอาสังเป็นจีนักเข็นปีลินเข็นนุฮี Let's just use the categories high and very high. ตัวเตอันนี้อาสังเป็นและอาสังเป็นนี่นะอันนี้ And merge that with our global BWA membership from around the world. ตัวบางนี่นะ research about มารานินะเลยตุ้งบุปผา BWA เก็บบังเกนี่นะ Do you know how many Baptists entered last year into the categories of high and very high persecution? เบซ่าไล่กุมเตะอินะอาสังและอาสังเป็นนะเลยตุ้งบุปผาตุยพุ่มเตะทุบักจิตวกยำจีนังเกนนะ8 million. มิลเลียนเกียรติหักษณะถูกกุฮีตัวบางอาสังเป็นนะ Today, as we gather in this beautiful auditorium with freedom to worship, there are 8 million more Baptists who are living in a context of high to very high persecution. Brothers and sisters, what will be our response? Let us be like these two Easter witnesses who come to the cross of Jesus Christ, who find abundant life and pursue justice with courage and boldness. One final key in this story: take the first step. Sometimes we think we need to know the whole plan. We think we've got to have all of the details worked out. But we do not. Take the first step. Take the first step that's in your heart. Pursue the first step that the Lord has laid on your life. Perhaps that means going back to your home community and examining what injustices are in our area. Perhaps it's at an international level. I believe that Baptists from around the world can make a difference. Places like Venezuela, and Nicaragua, and Cuba, and Bolivia, you can make a difference. In places like Myanmar, Nigeria, and Sudan, you can make a difference. I believe you can make a difference. And I am asking if you would join the BWA in pursuing that difference. One of the programs that we have is a program called a Global Impact Church. Global Impact Church. And I'm asking every one of the churches here to become a Global Impact Church. Churches that are committed to partnering with the Baptist Road Alliance. Now, I do not know your first step, but I know that first steps are almost always filled with uncertainty. That must have been true for Joseph and Nicodemus. You know, in a normal situation after a crucifixion had occurred, the body would be hanging there for several days before the family would come and collect the body. But not in this case. It only hung there for hours, and a non-family member was allowed to gather the body of Jesus. What a wonderful moment to act as an Easter witness. They have nothing to gain and everything to lose.
By stepping forward as members of the Sanhedrin, they are rejecting those decisions that had just put Jesus on the cross. There were many who followed Jesus while he was living. There have been many who have followed Jesus after his resurrection. But as far as we know, there were only two who followed Jesus in this in-between moment. Even while Jesus was in his death, he was calling forward new followers. Praise God. To choose to follow Jesus and to pursue justice in the light of the cross. It's a remarkable witness. Praise God. Praise the Lord. It's a challenge to all of us today to pursue justice in the shadow of the cross. For those who are facing injustice today, would you be part of the two? Would you be those who join with us at the BWA and say this? I may not always know what to do, but where there is death, where there is pain, where there is suffering, where there is injustice, where there is persecution, we will stand and we will take a step forward. For the scriptures are filled with men and women of courage and conviction. This is abundant life. Abundant life, we trade our life for the life of Jesus Christ. Abundant life embraces missions and a call to suffer. Abundant life pursues justice. May the Lord help each one of us find in Jesus Christ abundant life. Amen. Amen. Let us pray. Father, I'm here before this room of men and women who believe in you. I'm here in this room with men and women who are filled with conviction. Empower them to step forward in a new way. Empower them to live with abundant life. Empower them with a vision of the kingdom. Do not let them settle. Do not let them sit in their comfort. Do not let us remain in our passivity, but call us forward, Lord. Prod us forward, Lord. Fill us, Lord, with your Holy Spirit again, amen, that we may live with abundant life. Amen. Take each one of these beautiful people who are in this room. Take this ZBCA. Take all those who are watching from around the world. Amen. And fill us, Lord. Amen. Fill us that we may step forward before this world and say, Jesus Christ. Jesus Christ is our Lord and Savior. Amen. And we will not serve another. For Jesus, you have given us abundant life. Amen. And we believe in you. And we receive your abundant life. Amen. And we are gathered here in this room to say one more time, you are the way. Amen. You are the truth. You are the life. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Napitak Lungdam hang. Tuna ordination jini na siampi zapiang na hun lama manok di mana mipite vek pila sang nani dingang gitatum te akim ai ke phial zongina atangjang ina payun la de tak hatina idin san sani na kwa ma pusuak ton lovina om ding hiang tua ki thoi ta wo le ina tu ying sang tu sun
han thon nang pia EGS patung anak pi takin Lungdam thugen te zong nung ta in thugen zong siamin ama nun tang na ma zong alak akiniam khian ma khadai mana nak pi takena Lungdam hi hang nung komina kol gam kachia pi layuna e yan te khong nek pi in giana khol na te khong bang chi tam mo chin kalungo kalung kham na ka genu te aman bang chi hiam chi le Africa agama kalai sin layina ama wi tang thu te kanina khaguk tamina a hotel nuam ma pen te pen bi in khong to akilam hilan tua te lung kham bet ke wo hi te pen gen tham nai vet lo hiam chi he me kin yam khian ma hiกีทาขัดเละลาขัดต่อไปอยู่ละอาศัยแต่งอินสานี่นะอีเวกปีนะตัวปาพัดเจนี่ตัวตรงเป็นฮิลัมปันกงเอตตะโกเตมีเป็นกิมุมะไม่นะนี่ดังตกิบังเลยอมดานกิเสียมเงียทุกเย็นส่งจางนกกิสาหินเตนาวปังเตส่งตายเสพสุขัดส่งมูเวตเราหิงไงลำดังโม่นู่นเลยป้าส่งนาวปังเก็บดานเสียมตาทุกกิงไงชิดเสตินะจุนสวกตายเสสุจงขัดจงกิโมโลยมันนะนักปิตะกันนะขังโตหีห้างจีนะลุงดำองโกยังไงลาเสียนี่โม่ยิงเบียงนานุงก็ไม่ละปีสันนี่na ngày xuân ni happy na cho nên pia HUNTE la amadin hong bolta sa ngày na hong pia zo hình biang na pia đi gu sa ngày na ngày xuân ni lung tay na ipumpi ipiak tia kalam biang na ahidi ahau na tupi na chub lua hi lung gel na thei zo hom loa dang to ni chupi hi hing biang na ipia di gu sa ngày na ngày xuân lung tay na ipumpi ipiak tia kalam biang na ahidi lei dun zia te tai san ni ade la ichei na di lung simu Gibol thang na omin Lungdam na inay dingu Hing biang na ibya dingu Sa ngày na ngày suni lung tay na ipumpi ipiak tia kalam yang na
to sian thâu na to nung ta ni to pa di ikipya di ipumpi song amate na hiya pon sia in susya kay ni ahing biang na ipyaringo asangay na ngay suni alumtay na ipumpi ipyak tiyang kalambyang na ahing biang na ipyaringo asangay na ngay sunin alumtay na ipumpi ipyak tiyang kalambyang na ahidi Lungdam hi mi pi ipek pin tukik ni tu yang sangina siam pi zapiak na pasta niang luncing San Antonio Texas panin le pasta Kapkhan Lian Sheboygan Wisconsin panina amau tegel siam pi zapiak na hidinga siam pi zapiak na ong makai ding Ordination convener Reverend Pakhan Khai nang makai dinga to panina i HUNTE azom to hiding hiang tuina siapat sami pa ni Pinato hina mun khadna kin king mai wo intek ten den jailam akili ang nuam lo ding hi manina aniam lam izat kele to to ka mai sten khadna koi wo den chang ina meeting minutes sim na ding mo guai den ai la sak sung ton tungina pasianin kalung sim nak pi ta kinong lon na khatomin to pa ding ni ba isu atat pe nam phaki sama mai tulai takin Nigeria khonga mi ibangina suak ta takinom theiloin atula mi ki kap lumin chi khong mu te e mi nong mu na e again thei mamang mudinga ai poi mamang mudinga e isunga isu atat na bang apolam jang thein Amerika gam sunga dinga min alam innuam mama sung khonga thana tu khet lowa lungdam ta yom thei khong to pa hangi chin ngai suni nak bi ta na lungdam hang ipasi anong ina thupi sama mai pasian ina e ngai tua min sai tupa isan te tamma mai manin atupa khong toi lung kim khak dinga ong pe pa tupa khong i doi ki gam la khak ding tua da wei sai isang gampa dunia unjang pa bang apu pa khang wa ma Amerika omin e sang nangon in topa ong it na thu topa ong he pina du bang pula gote apa pasta hi in apa ge bang om chiang nungan na sekap tong to NABF meeting ka wakaw Dallas ya apa ge bang am chiang apa ama leitung mo palian pe nai fe apa por pi kata pasta ai fe Dallas ya apa ge am te apa van bang toy sak leng ina apa za tang ma chi kamute zo mi khak no tam pi tak Amerika itun zo jong kum som phan ai lo wa
นูเลปาเตอีบุเทโลอาก็ตั้มปีบุมันใครมันกะลุงซิมนะบ้าไปเมียขังเอาเต้นจงอนุปาเตจัดตักมาไอ้บางจะขังนูบอลขัดเต้นนูเลปาเตอีจัดตักด่านของกระตัวเตะหมายลำเชียงตัวปันเอพีเล่ ZBCM นะยูทคอนเฟรนซ์ของไอ้บอลเชียงอินก้อยจิเลงอินกวนสุงตัวป่าหอยนามุดิงก้อยจิเลงนุยปาเตจัดตักดิ้งจิเตเกนตั้งดิ้งไงชุนิงนูเลปาเตนมังเป้าเทโลตาเตนมังเป้าเทอินปอลขัดบังกะโคลจินนาของตาเตหูปีด่านของกระตัวเตยูเอสเอเดตุนูว่าดีเมื่อถวยกิสบอกกับชีปอลตมอกเอ็นฮิบิกามิตุนเป็นอินกวนนบนาดิงาตุงเฮียงนูปนบนาดิงาตุงเฮียงอุตเอนเอาเตอินกวนสุงของอินละมาลุยขอแรงลายกินมาอเมริกาคอยตุนตักเจียงสุมเลไปไว้ของอนุปกิตองกิเข็นซุมกองมังกองกิตุนตัมปียมขากจังเขียนลัวกิสาอิงตัวนี้นี่บังเตตัวปานไอเตตัวประเด็นของเสียมเกเห็นล่ะอเมริกาตุนเป็นอินกวนกีดเสียมนานูปากีดเสียมนาตาเตโคกินูเลปาซาตักเสียมนาตัวปานิสักตาหุ่นจังปาบังอินขังนี้ขังทุ่มไอโปที่ลายอมิเลียงอีบังจิตมจิกายสุดเตฮิซาปิลนาสังเนียฮิซาซาเลียนอาปาจะตากด้านเล้งของกมุจียงโจมิเตนจินตาคีจินไงชุนิงตัวนี้นะมีดังมุนดังมัวดังเบลกอมาใส่โจเกยมานี่ ZBCA กำสุงอมอินกวนเข้มเปียวอินกวนขัดบางฮีหังเดินเชียงอินะอิตายนาวเตอินกวนนวมนาวปังเตปิลเซมเมนลานูเลปามังไลมังเป้ามันขัดจงเทโลเตอิตาเต็งปิลเซมเมนลาองศาตักเซมดิกินทุกอย่างดิฮีหังไว้มันนี่นะปัสยานินองเอปินาองมาไกนาทุปีซาอิงดำตุยสาอิงลุงดำหังตัวปานทุพังเปียนลาตูจอกุมซาดงเจียงนงอนินอีกมาอีกีนาสเปซเลียกอินเนคบนาคนอลมัวละสมันขัดสมัวสุขตมอีกข้อจางาอิสิเกลตัวไลนุเซียอิดิลนาอีกิปุ่มขัดนาอีกีนาเตตัวปานอีกมาจงองกาสักเสียมตาเฮนนักพิจารณาลุงดำอินกะลุงซิมสุงะภาษาหนุ่งอินาเดี๋ยวนั้นเอเลสักสุงอินะตัวปันลองรวยมันอินกะควาลจินนาช่วยเสียกำกะจินก้อยอะอินกวนกิตำของอปานละมังเปาเทโลนูละมังเปาเทโลตาเตไฮสคูลวังมันเตอดูปะฮูดานของอาซิมบอลดานของกะมุเตกะลุงซิมตัวน้องลองรวยมันอินดำปีตักอักกิจมขายหมายสกุลตัวเต็งเปียนลุนาดีงินอุเตนาวเตอาขังข้าตัวเตเปียนลุนาดีงินที่บังอาตัวปาไม้ปาจนคมลิงยังจิตองเกียนนัวมิงปัสยันทุโลบวงองเหกโจดิงอมเกยปัสยันทุโลบวงองปวโจดิงโจมเกยปัสยันทุโลบวงอินกวนองกิเลมสักโจดิงโจมตวนเกยตัวมันตุนินเยซูสุงะอินโอปาอินกวนินอีข้อจางอินอีกัมบุปินอิมินัมบุปินอินุนตักเละองปาสักโจดิงเยซูอมีองมันภาษาดิงเยซูอมีองลิมจิสักดิงเยซูอมีตัวปายสุงกิสวนมีเตตัวปาห่วงสุงปัลดีฮิจิโมฮีตัวนี้นะตัวปานตัวนี้ทุพังไปตาเห็นโอ้ในเล่ Ordination Service ลำอภัยดีฮิมันินปีนาโตเสียมาจิงกังอหิจงอินเสียกับเลียนเตอปอลพิวปะเตโตนั่นเอามาขลุเห็นละมีปีเตตุฮิเทียดดีงาปูปิตุงลามาเสียเต้นเสียเตียงลูตักเจียงเงินะปูปิตุงลามาเสียเตียงดิ่งดิ่งมิวสิกองกิตุมีนะตัวสุงินันเสียเตียงไปดิ่งฮิอันวยฮิเตียงตุนตักเจียงเงินะอามาเตียงขอลพอดินตัวเตอีกัมบุบ
ama onget na lai te jong in igambup I thukun te jong in I meeting minutes te jong in abana bani na sim na te nei to ding hiang chi tong gen nuamingin den chiang ina siate hitaka adon hun chiang na ong don sak ding siama chingkang den ta don ding in reven mua na le reven kang pau ngidinga sia kap den don ding na reven mang pu le reven huam pi ten den chang don sak ding na mau te gen khol ni hai le tuin pasien na sep na song asang pen siam pi zapiak na hiding hi ZBCA in izat ding sia te pen mi pi te mu in asang pen pasien na sep te ina tawuan kipiak na ibol pen aman pha athupi ma hi manin van tunga kizang to ding Halloween lei tunga kizang dei manin izat na ding munten ong kip sak pen athupi pen na hi izat na ding munten ong kip sak e lau sang zo ke le van tung mi Halloween te ko en jang zen ding toy manin izat na ding mun pol pi le gam mi ten hi ma hi sang maung san tang ma hi thupi hi chi ong piak te pen pasianin jong alung kim pi pa hi chi tunin gen nuaming hai le e pul pilama teng ding towina music kitum dinga isianu siapate amaya dam takina upaten ong pai pi ding hi Lungdami tuina Apol pi u First Baptist Church Paul pi teng na ai jongin to jangna Emmanuel Christian Church Sibogan Paul pi teng na jongin as yes Reverend Pau Khan Lianin nget na layong sim sak ding hi Zomi First Baptist Church to Reverend Pau Khan Khai, Secretary, Zomi Baptist Churches of America Ordination Council, Atu Ordination Yet Not Lie. Atungwa tu dok kizuin go ZFBC por pite in. Tui pum siakat kisam ma kahi na u hangin. Kakum chin delegate meeting number tu nile som legiat DL gil suk tum yu na. Katukim na utok kizuin pasta nu niang lun sing pen. Ordination nong piak sak te na dingun lungul ma na le za ta na lian pito kongen u hi. Por pi mi khen pe wai tangin upa gin lian pau secretary. Upa kam lian thang president. Upa hawh mun lian treasurer. Emmanuel Christian Church ZBCA-6 nget na atu nget na Krisunga kongi tu obi teng atunga tu tok kisayin go Emmanuel Christian Church in porpi mi tele upateng tukim na to kasia pau ordination nong piak sak nadingun nget na lai kong khaku hi Go local porpi in ordination sia nei nai lo ka hiu chiangin happy na le khaji adingin nong ngai su sang na ding un kong thum pha u hi lungdam khaji sunga na sangam teu Thang Lian president sia Lian Zamang secretary tuin gambupi ordination rule ken kong sim dinga to kitak chiangina
MC Minister Kong Sili Tuken Satna Le Delegate I Teipi Kip Sakna SGS Puina Ong Sim Sakik Ding Hi Ordination Rule Khatna ZBCA Kamsunga Siate Ordination Piak Thei Ding Siate Anwaya Bangin Tukun Kibol Hi Khatna ZBCMC Alut Sa Te Hiding Hi Nina Pasien Tua Api Jing Mi Hiding Hi Tumna Teble Muam Kham Thei Gui Thei Azang Lo Mi Hiding Hi Lina Asepna Paul Piten Delegate Tukimna To Anget Sak Mi Hiding Hi Ngana Online Pan Angate Kisang Lo Ding Hi Gukna ZBCA in Paul Pitakasan Chiangin Azat Sau Ordination Ngat Sa Te Azang Ding Paul Pite Alung Kim Nak Le Kisang Pa Te Ding Hi Sagina ZBCMC Lut Sa Khem Pewin ZBCA Tungton Bekin Ordination Lading Hi Mundang Panalate ZBCA San Zolo Na Mun Panalate Pen ZBCA in Khut Ngak Na Confirmation Nei Tek Tek Sak Ding Hi Giat Na Service Back Boarding Lungkul Na To Hong Kipuak Amle OB in Ahunjuin Gelding Hi Kuana Numei Te Okisa in Apol Pi in Kisamsa Onget Le Paul Pi Onget Na Tungtonin Kipeding Hi Tuina Minister Kong Sila Tumvei Na Meeting Minutes Siya Te Tokisai Simding Hi ZBCA-MC BEM Tum Tu Nile Som Le Giat BEM Tum Ordination Piak Ding It Na Vai Anwaya Pasta Te Ni Asep Na Por Pi In Ordination Piak Ding Hong Et Na U GS In Sim Na Hong Nein ZBCA Ordination Rule Talk Lim Tak In Ki NA Ki Pel Na Bang Ma Om Lo Ahi Manin Piak Ding In Vek Pin Kitukim Hi Khatna Pasta Nyang Lun Ching Church Pasta Zomi First Baptist Church San Antino Nina Pasta Kapmang Lian Church Pasta Emmanuel Christian Church Sebagan Ordination Service Spain Aguk Veina ZBCA Kompi Bowling Green Kentucky State A July Som Ni Let Ni Tu Ni Let Som Le Giat Sunday Hun Pia Piak Ding In Hoi Kisahi Delegate Jepte Na Le Mo Tukan Satna Delegate Tukan Satna ZBCA Delegate Bem Guk Tu Ni Let Som Le Giat Bem Li MC In Tukun To Kituakin Lim Takin Ngai Sun In Akip Saku Pasta Nyang Lun Chingle Pasta Kapmang Lian Te ZBCA Delegate Bob In Zong Lung Kim Pi Na Le Thei Pi Na Thiam Te Hi Lungdam Hi Tuina Siate Tunga Dot Na Ini Dinga Tokitak Chiangin Paul Piu Paten Atunga Maute Ong Khatau Ding Hi Adon Na Ding Hi Kong La Khe Mai khát tuông nó tội thế lệ hội viên chín mô alim thế lệ pi na to mai khát tuông anh yêu năng đồng khom thấy đi nghe na công đột chiang nghe na happy na to na ni mà năng đồng khom mun chỉ tông gen wa ming Lungdam ai le kong hit mama to paleng ka huan sunga na ka sepi sia te o pasian mai le por pi mi te maya tua kong dot ding thu te nong don na dingun kong thum hi pasian na sem ding le por pi mi te achinga kem ding in pasianin no te hong tel hi chin nom tak piu hiam tak pi ma eng nang tunga hong ki pia tawan khem pe Thuman tak to semin lai siang tho hong lam la bangin pasien thuil ding biak piak na pe ding tui phum ne khom na te akipan
Lungdam na gospel thu gen ding in na kichiam tak pi hiam kichiam tak pi ma eng bang thu om zong in gil kial hun ni tale gilwa hun ni tale pasien gam le adik na ka zong ma seden ding hi na chitak tak hiam chitak tak eng Lungdam hi tuina Paul pi mi khem pu te tunga thu dot na le thum nang nei nuaming Paul pi mi nu le pa u le nau te o sia te pen I Paul pi hong ma kai ding le hong kem ding in isan sa ai manin amau te itin za takin akisam bangin ihi ipan pi den di ai hi tuai manin isiate tunga to pa min to akisam bangin kapan pi ding hi chi nala na un Paul pi mi ko ma khempeu happy na to na vekuna ong dingun happy dong ding to podun Lungdam na tuki kun tui na siate upate na Paul pi mi te na siam pi zapiak chen ding na ap na hun hiding hi manin happy na to upate nong khato ding a siamo na le sia kang pauten siama ching kang sang ding wa hi la ya to chiang ina sia paulian le siamang pu in hello siamang pu le sia huam pi mo siamang pu le so huam pi in happy na to sia ka bian dong ni na amau te hi maya ong pai pi ding hi tuina upate tunga upate in happy na to sia te tunga ap na khatong ni sakun ano la mo no na tuki ko no ai le tuin isiate tunga thunget sakna thupa piak na ni ding hi manin amaute amaya hok din masahen la siate in akikim to akina mi pilam nga in amaute lutunga khut lenin ivekin thuinga sakdinga atom na a Vice President Dr. Kaptong in khupna uni sakding hi tun siate akikimina amau kima umpay na thunget na ni saknom hiang pai pe mo ya lama akim to mo ki bol ni mo ki bol ni mi pi to amai lam na liat kilo jin mai lam liat lo mo ne pe wo se Kaptong hin toy tàu pa tu yang sangina nang ma siampi na sem dingina na tapa kap khan lian le na tanu
niang lun ching te nang ma mai le mi pi te maya siam pi sa thau kanilu hi amau te thupang piak sakin la to pa nang ma na asep na te wa lo ching dau pa yena akam sung amuk sung te wa to pa nang ma thuman pha te nang man guangin la again thu asak la te khem pe na nun tang na apiang sak le mi te lungdam na apiang sak kammal le thugen na te suak ta hen nang ma zat nang ma lungdam na nang ma na sem mon hoi te suak ta hen apol pi ading a hi zongin ZBCA gambup ading a hi zongin le zomi te bekhilowin mun tuam amau to akisai kha mi khem pe adina nun tak na kong pi te suak ta u hen Jesu min to thupa piana Jesu min to nama khutsiang thusa a pin thu kong en hi pa basiano amen tuina siampi puantual pi silsak na Reven niang lun ching tunga Dr. Kaptong le setual Mang te nung sasak dinga to chiang na Reven Kap khan Lian tunga Reven Paulian le Reven Mang pi te na nung sasak ding hi khut na beng zia taun tuina amaute topam aya khathua sathau ni na thuba piak na siampi pontol pi piak na kine men tuina pasien sathau ni na nga tak tak hiute chi septe na dingin siampi sathau ni na khat amaute tunga nei ding hiang Paul pi lutang hi tau pa Jesu minto Reven niang lun chingle Reven Kap khan Lian te in pasian na sep na asang pen siampi na sep na asang hin a hi manin Paul pi te mi te amaka ile akem ding in siampi za le tawan kipekhin zo ta hi chi in ipasian mai le Paul pi mi te maya pamin ta pamin khasyang tho min to kong tang kau kata hi tau pa nama satau nil te tupang piak sakta hen tau pa na satau nil tupang piak sakta hen tau pa na satau nil te tupang piak sakta hen tuni in Abramo nang tupang peten tupang dia cima bangin
Pasyan sa tao nilte, ain mi te, azatang mi te, ahu apan pi mi te, tau pa nakam siya mumbagin, tupa ong piyak saktahen. Ay le tuin na lungdam hang. Len matuna ni masading himanin Ordination Council Camp ivekina aba ni na hilay muna len matuna ni dingin happy na to Reverend Dr. Kaptong sa Kaptong payo mas tapeni na sa Lian sa Mang sa Mang Pi sa Thang no Buffalo pan siya paupu zombie na siya sangpi jangan na siya mung siya muna siya wampi siya mangpu siya mung siya khup siya kang pau siya lalpu siya paupu siya mung pi ban na tuwi na certificate piyak na ni pon ni ani manong simding hing Zomi Baptist Churches of America ZBCA affiliated to Baptist Alliance affiliated to North American Baptist Fellowship affiliated to Christian Churches Together USA certificate of ordination. This is to certify that Reverend Niang Lunching, church pastor at Zomi First Baptist Church, San Antonio, Texas, was ordained on July 22nd, 2018 by Zomi Baptist Churches of America at its 6th annual conference, Bowling Green, Kentucky. In recognition of her ordination, the Zomi Baptist Churches of America Ministers Council hereby presented this certificate. Reverend Kapmang, President, ZBCA. Reverend PIAKKHIAT, General Secretary, ZBCA. Certificate of ordination. This is to certify that Reverend Kapmang Lian, church pastor at Emmanuel Christian Church, Sheboygan, Wisconsin, was ordained on July 22nd, 2018 by Zomi Baptist Churches of America at its 6th annual conference, Bowling Green, Kentucky. In recognition of his ordination, the Zomi Baptist Churches of America Ministers Council hereby presented this certificate. Reverend Kapmang, President, Reverend PIAKKHIAT, General Secretary. Tuwi na
สียแต่นะจริงลายดีงาลายเสียงโทบุเปียกนาในดิมันินเฮปีนาโตเสียมาจิงกังตุงะสกับตองอินงเปียกสักดีงาลายซิมนาเกนองนี้มาสนวมิงเฮปีนาโตเสียเปาเลียนเลสกับตองอามายังไปมาเสเฮนลาลายซิมนาขัดองนี้พอดิงหิงเสียเตโอฮิลายเสียงโทบุเป็นโนมาอุสุงะองเปดิงกะฮิวฮีลายเสียงโทเข้มเปียวปัสเซียนฮูโมพิยาทวิลนาดิงอาคิเอลเตตายนาดิงบอลพัดนาดิงเละทุมานล้ำละนาอะปัตตานาดิงินอามันพม่ามาฮีตัวไอ้มันฮิลายเสียงโทอตอนตุงินนาจัดดิงุนจัดบีเซกัมบุปินโนเตตุงะกงอาปุฮีลุงดามีตุยนะ Ordination งาทักเสียเตตุงกำเจียมเปียกนาขัดองสิมนวมอิงกงอีดเรเวนเนียงลุนจิงเละเรเวนกับขันเลียนเตโออิโตปาปเสียนไม้เละปอลปีมีเตมายะโกเตอินทุจยามนาโนเตกงเปียอุฮีโนเตอินนันุนตากสงต้นตุงอุปเสียนนาเซมดิงินนักเห็นตัดมาบังุนนาอุปนาเละนักยาบนาเอนานังตุงขุดงังนาทุพาเปียงนากงในขินตาอุฮีตัวกิปันินนังเป็นปเสียนสะเทานิลอวางนีปเสียนนาเซมอักกิบในตาอุฮีโนเตเป็นนาวุดบังอินอมดิงในนอนเกวาปเสียนเละปอลเปียดิงอินตุจิงหอยดิงในตาอุฮีอามาสายในอินกวนสุงุปเสียนเดนาตกิตัวกินหอยตะกินนาอุกนามาไก่ดิงอุฮีเลยตุงเฮานาเละเตเอ็นลาเกอุนลาเฮปีนาเบกตอปเสียนเกียงปันหงไปอาเสียงทวินันุนตักดิงอุอฮีฮีนั่นเนสิบนาเข้มเปวะนาเสียมตบสวินลุงซิมเข้มเปวโตนาเสบดิงอุอฮีฮีโกเตนาเสปีเสียเตโอข้าเสียงทอมปีนาโตกุบเขียดนาทูเกนินอาหุนโลจิลวินชุนเลจานินฮันเจียมินนากัดดิงอุอฮีฮีปัสยันทุลายกิลนาฮิลตอนตุงดิงอุอาเจสูหงซอลปีลุงดำนากอสเปลทูเบกมาเกนเบลินนาเนดิงอุฮีปัสยันอุปนาทัวนาสีดงอินกิบตักินนาจิตักดิงอุฮีตัวฮิเลโตปาหงกอยสักอมัวงเอโลมินทันนาลุโคนางาดิงอุฮีปาตะปาเลขเสียงโททุมกอมปัสยันขัดเกียงปันอากิจิงเฮปีนาทุพาโนเตตุงะอตอนตุงินหงตุงตาเฮนตัวน่ะปอลปีเตตุงะไว้ข้างหน้ากงอีตุปอลปีมีเข้มเปียวเตโอโนเตเข้มเปียวปัสยันเกียงหงตุนปีดิงเละละมงหลักดิงินปัสยันินตุจิงหอยโนเตหงเปกินตาฮีอามาวเตอสังเป็นโตปานเซมดิงินสะเทากินิลขินตาฮีต่างลายมิเสียงโตเตน่ะเสพอารมณ์ดิงินตาวนลาอาน่ะเซมดิงฮีปัสยันทูนุงตาหงเกนาโนเตหงจิงหงเกมดิงเสียเตเป็นนาจะตากดิงอุอหิฮีอามาวเตอินโนเตป้าบังอินหงตายดิงานูบังเลสังกัมบังอินหงอิลเจียงอินเจสูมิตสวานาอามาวกัมมัลเตนางไอดิงอุฮีอามาวเตอินตูเตโลโนนาเลตุยมนามุนะลำหงปีอินหงจิงดิงอุฮีปอลินติโมตีเกียงะปอลปิสุงมะไกนาเสปเซมเสียเตเป็นนาวิอาเซมาหิมาบังอินธรรมนาจานิเปียกดิงกิโลมีอจิมาบังอินโนเตอินจงนาเสียเตวนุนตักกิวากนาดิงเดสักนาโตอีนาโตนาวากดิงอุฮีนาเสียเตวมิหิงอหิมาบังอินอัทเนมหุนอมดิงอหิมันินตัวหุนเชียงอินอเวตักปันโมซีขุดคำไหลตะกินอารุนเลฮูลเตอินอดมสักบังอินนาดมสักดิงอุฮีตูนี้อินปอลปีอุปาเตโอเรเวนเนียงลุนจิงเละเรเวนกับขันเลียนเตเป็น ZBCA Ordination ของสิลิน
Paul Pite Huta no kongap kik tau a no te in hong sangin to pagam na sep na alo chin tinadingin na panpi dingu hi tuin amau tuak panin kam khat tuak kam ni tuak lungdam ko thuke nai ni ga to tak chiang ina Paul P level ki Paul na level chiang to amau te tunga let songa penuam khempeu ong pai to wina tiak nai dinga tua ma in siama chingkang to ki sai in happy na to San Antonio pana ama to ki sai jong in ulenaw kolgam pan pado suan te dong in ong pai thei teng happy na to bol pimitel ulenaw de teng ong ding sin wale da am teng me se khat bol phodi ni tunia siama chingkang vai to ki sai ong pai te teng ai kela hai chin khwa pana ama ong sap ulenaw teng khem to jong pai ong ding diwo ama to ki sai dewa ong pai thei khem pe khopi tui pi panai jong in Paul pi panai jong in ulenaw panai jong in ong sap deu teng khem pe khu ben to pa toy na pe di ni siama chingkang pen tulai takin First Baptist Church of First Baptist Church San Antonio Semin kolgama ni dangina Kalemiu Baptist Church Asem siama nu hi chi tuanggen nuaming lungdam hi na tuun to chiang ina se kablian to kisa in nule pa te jong om the zile ta te jong om the hi manin tunin am the te ma to kisa ong sap khak bele phungule na khole tui pol piam bai te ting ong ni to divo happy na to anai gam la panam ting na sema mai lungdame tun atuam vilvelina siama chingkangi alom pa thang ping ding dio lom nang thu pi che ko ya mia mo ya nunung pen na mo siama chingkang lom pa hi bodyguard kitchen mama anunga me ama anunga om se na pen vai hom khale chia man ain chik ding ami lungdame thang pi lungdam ma me ko chang na se kap lian an kon pi nu ding to dio ko ya mia mo alai ya anung pen mam lew ve no ge zo ki chiam mo le alai sai na se luau che lungdame to pan thapang pe ta he no le nuam ma mangai ai le tuina happy na to e anunga ting tu di ni na amau gel ding sak lai ni tuin amau tung pan kam khat kam ni lungdam ko thuet nai ni sak de to ki tak chiang ina le song pia na te sam ni amasai na hongtel pasian tunga nakpi takana lungdami to pa hangbek hi chiang atung hi china amasai na pulang nuaming namani na a hibangena pasian na sem dingena kanule kapa hi tingmun panena za tangna kapya hi namathumna panena KBC Kalemiu Baptist Church te tunga nakpi takana lungdama to sung panena adiak dakina hun sao tale min pulang nuaming Reverend En Khan Hao Reverend Lang Suan Thon Pastor Jing Khan Jing Pastor Dim Go Lun to te tunga hi tingmun panena za tangna le lungdam na pulaging to khitak chang na hi Zomi First Baptist Church San Antonio Texas Paul Pimi te akwama pe aneu pen pan alian pen tunga song nak pitagana lungdami to khitak chang na tuni ke ga Kasana School now pang Thiam Florida som tung hi songena hi bangena siampi sa dong pasian na sem dingena ong patta Sunday School sia chmai ni mo kaneu tunga kipan ong patta to pa do son le uchingkok te nu pa song ongom thei manina so nak pitakana lungda ming ching hiteng mun panina pulang no ming to khitak changna ka khopi teng hai chin khopi teng le to khitak chang tu lai tak ke apen zang zol mi ke hita kai manina zang zol khopi teng kemp akwa ma pe tunga lungdam mama ing pasian no te sup na bai na PIAKKHIAT na teng kemp aza som tumaza som go sa sakat dongena hong thuk kik sangya ta hen kong pulak lo akwa ma pe tunga song pasian na hibangena thupa siampi thupa kamsang thupa to ong thuk saking ne na thupa ong piak sangya ta in nak pitakena lungdam
Hallelujah. Hallelujah. Amasai na pasian kathaya hak manina kalungdam hi. Ani na ong panta to hi kanu kapate han jong kalungdam hi. Tumna kazi le katate han jong kalungdam hi. Ina angana obi te hitale makai te khem pewina siam pizza kilom ta keleng pasian adi ina siam pizza ang piak manjong lungdam kong ko hi chi ong pai ulena akwa ma peu na vek pi tung wa pasian ina thupa ong peta hen chi lungdam ong kong ei lungdam ei. Ai le lungdam angin tuina happy na to let's song Paul pi chiang ai jong in ki Paul nak chiang ai jong ina amau te tunga lungdam pi na ane pe ma amala malin ki sip kulken ong kwan to zia jo lang pe taun chi tong gen no minge kwan to zia lang pe taun chi toi pot mai ken te na bang ina lai bang ai le to pan to Paul pi pan chi na ki gen thei chi tong gen no ming asom pe mang kwan to le leo chin ma ana ki som le phot leo chin hi le hai chin ki pona panin mate le song ya lai khat le puan dum khat pinom ka mana puan bong piak sak na pi ram le le siama go man mate ang pai to le chi twa za ta na tong saming ina ya lai pe nya ka makai pa president pa mate pa ka manong piak sak le mo ei lungdam ma mai Huna safta zogina tong parong sim noming Kalemiu Baptist Church Omi man kwata buchok ro Kalemiu Siam pi zanga lungdam pi na Pastor niang lun chingin topap sian ading in nanun tana kipiain hun pida topan sem na atang zai zo a sepkhiat theina ding in July somni pan somni le ni tulni le som le ga sunga kibol aguk ve na ZBCA khompi Bowling Green Kentucky panin Siam pi za Ordination honga nei manin ipor pin thu kong sak komun hilungnam na lai pi kong kha ko hi por pi bupta ai tangin gin khan pa president KBC damkhet piang secretary KBC hilungnam na lai pi le dola som na to ka ba toy hi sama jingkong le sakap Lian ko akape yo mi sian chat panina lungdam pi na lai dal lai im neo ni to ka ba toy ZBCM of Tulsa panina Paul pi pana lungdam pi na lai pi lungdam ZBCA-WF minto tunina ordination nga thakahi se kaplian le se ma chingkang tunga ina la na la ip khatwak le izo ngei na hi dial khatok ok sang no mung hi pen ZBCN nupi khen pewina to pa ding ina pe khat peng ni ipan khom na to nupi bupi ai tang ina apia hi hang chi tuang thei sang no ming lungdam go ZBCCเป็นสกอลาปอลปีปันนะสามารถจิงการและเสียกับเลียนไล่ขัดตัวกับเปียหิวลงดำเบJomi Baptist Churches of America mintangina tunia siam pizanga sia tegel tunga ZBCA Paul pimi khem peule makai khem pe tangina ZBCA na lungdam pi na
ลายกงเปียวฮี tu na pasien na sem am thei khem pe win to pa na sep na nuam sa sem sem chi khoya khat ong sading khai manun khut ben tong mo kun ZBCA kam sunga pasien na sem khem pe ivekenang pai to diwa happy na to media lamte Suan no ten jong sak pi ding mo ngam khau takina kon to jeng jeng divo pasien na sem am pe uma anai kam la panina a olim takin na ngai un athu ki tel ding hi kol gam panang pai pasien na sem khem pe jong sakam sen khai te kwa te to tak chiang ina sama lun te akipan sia len mang te tale kol gam tuam pan India khong pan pasien na sem ki chipe mang ka to divo kwa cham ki kwa polpi khosung khong pan polpi tuam pan pasien na sem yong pai mai wo to pen kombai khoya himo khi Sun ka vek pin hong tan hin amaka piang nung sang kalung sim kapyakin nung sang upala semna sa sen seni Topana sena Noam sa sen seni Sirin tahong kwa
khem bèo hong pia hi tâm so sem sim so ke tâm so sem sim so ke simin kalam pi hong tam sa ni sim na lam pi hong tam sa upa na sem na lam sa sem sem upa na sem na yo pin sa kontigo upa na sem na lam sa sem sem isipin cha hong wan hong cha hasaki Bandung Kapmang ikalun su Om pinsan lupa na sem na Long sa sem sem lupa na sem na lupa na sem na Long sa sem sem isipin cha hong wan hong cha hasaki Bandung Kapmang ikalun su Om pinsan lupa na sem na Long sa sem sem ai le ivai amanta hina ni tak chiang ina let song khem pe ni tak te pe dinga hey ha akhat na nga di ke ba khulam ti wo khat na mo ve ka khat na laki dem na nam kim ni tak chiang ina na tu po do pe na tu vol laki dem na khem pe wai zong in all a hi zong in high school degree ta ki pan pa toy na khem pe ni tak chiang ki pe ding hi ai zong in kwa ma ni tak man lo na chia keu ni tak pen hun saw lo dinga vai dang dong ki guang non lo win praise and worship na setting ke bol dinga to tak chiang ina lungdam ko na tum no khat le pa toy na teng din to te atom na a top na ki sa zel la kha to mai ve to pen to bang mo ka le aham pa pasien mi te achi sia kap tong ina conduct thang sem dinga ama tua lama ki wa hi na toy mani tua la pen ki sa dinga tua to top na hi dinga mani ni tak te nai kuwa in ki man thei ding hi tua hi ding hi achia ding te jong ko man na jaw che keun chia khatai chia liai no mana ni ta khuna ki tom sakhi ching ge nuaming achia na tam boli ni ta khun pen jing sang nong ki bol ding hi chi dong ge nuaming toy man na huna tom the ding ki vai homa ni tak chiang nong gen khol ningin khang no ten pa toy na teng ma kai ding ai manin all e nga khem peu high school man khem peu pa toy na sang ni tua lo ki dem na tebel kon sang ni chi ki tel loi te ki wal khol thei ken chin tua lo pa toy na sang ding khem peu pen khang no ten tut na hilai mo hi anung mo koi mo khata ni tak chiang ong lep lep namun wa all e nga te high school man te le degree nga pa toy na sang ni te pen anung lam khong a nong pai chi bom thei lo ding hi kuam teng anam khol ding mo kuam teng anam khol ding ina ama wi ong koi namun mam ding in asan chiang a zong khata pai pe te khatin aya khe tul na sui phei lian ding ki zom det ding mi som thum pen minute som sunga man lian ding chi tong gen nuaming tuang e ding ina pa toy na ivekala man ki zai nuam ding ivekala suakim nuam di manina to pen vekala sang ding in ami yom nak le ami man sang tang ding chi tuang gen nuaming tuang in chin naw panghat ki samin putte khadong pai chi jong kilom lo hi manina ami am le ami mang sang sak tangun chi tuang thum ma nuamangin ai goi bang itale lungdam mang tutung kidem na te khong jong khoya te bang dong sagi phain siam thein akhat na pe ding te bang alungo kham asi khang ma ka liang hin mo toy manina ki gen thailo thu kwan nga hiam chi ken jong a thailo achi thiam lo
toy manina ni tak teng ki thei ding hi lungi mo keun mai kum chiangin sia teng pen ons boru khoa pa ma ki mudinga April khaina mai kum chiang e teng khem pe khat bek kinu selowin nan na vaya sat na vaya hak sat na pe ma to kwa ma apelem a hemom lova atam zo in Dallas kopia akimuki dito parang siam tahe no tuai sak nina den chiang in tun ivekina ding to dinga amasai na tun atom na ita ding to di ni patna la isa dinga to chiang ina Benedict selong pedingina Reven niang lun ching ong hidinga amana chupa piang nang ne hitak chiang in hilaya happy na to dena akhanai lo siate ni ta na ki na khadun la dena itaka siate upate tung na ap ki kun la to dak changan upaten na pai piun la in pua khut kilat nai ding hi chi tong gen nuaming denina adon to nai lo siate no le no ni happy na to na siate amayaไปคนละทุกนาทุกเพียงนั้นนี่คือตักเจียงอินะขากนายดิ่งฮีไอเล่สมาจิงกางไม่ขนาดนั้นเปียวลาพัดนาลาสายตัวตักเจียงนะตัวเนี้ยเรเวนงาทักเรเวนเนียงลุนจินเบเนดิกเซนงเป็ดงาตัวตักเจียงอินะเสียเตนะเสียเตนฮิลายองขดิงามิวสิกของกิตุมดิงาตัวซึ่งขดิงาอุปเทนนันโดนกิกุนจิเกดอมิงตัวเตดำเทนไปปิดอินปัวขุดกิเลสนายดิ่งฮีจิตตัวแกนนัวมังพันนาละสักนาในนี่ทุพาเข้มเปียวหงเปียปาเซียนพาตุเลตุงมีเข้มเปียวหงพาตุนบ้านตุงมีหนปินโซพาPatun patale khasyang to Ipapasian hongina tupa Jesu khazi hong tat khian na tupa yisongin nisimin inu tak thei na dingin khasyang tho lamla na inga ton tung thei na dingin tupa tong kong piao hi Amenไอเลเซียเตนะปูอุปเทตุงขากนางในดิ่งฮีนั่นไปสุกมอมมิวสิกนั่นตุ้มสักโวเฮปีนาโตนิตังนายทุ่มเลลังอันกินดิ่งฮีจีโมนายทุ่มไม่ซอยะนายทุ่มเลลังอันกินดิ่งอ่ะนายกุกเลลังเลียนี่นะว่าสิบเด็กปันเซลดิ่งอ่ะนายกล้วยน้ำมันเส้นดิ่งยังจีตัวแกนนูมัง